malai fua mai ele. Pa ia o Samoa, mai lava iona maunga maulunga, sa ia o lava iona maunga iti. Mo i whaatalo whaatu ile. Suafa manu malo, o le tātou ole i whaolo Iesu Keriso. Ile nei a fiafi, malo le whai o le whaiva. Whengai ai mga luenga, tau singa fo i o mātua mwhanau. Ia, ma whaiva ese, pe o na māsani ai fo i tātou. Le ngata i o tātou, so tātou atunu o Samoa, ia ai la tau o papa au mai whafo i nei Amerika. I nei Amerika, ia ai mai se ia Australia, New Zealand, ia maso o se tafa le nei ke lope. Ia lo mai mua mai ai le nei a fiafi. Ia ai pe o na māsani ai fo i le nei polokalame. O le tātou a matalia lava i se tātou wheau whaamalo si au, po se whaamanatu fōi. Ia, tātou te muli tai ai fōi le nei a fiafi. E tu sai fōi ma mata upu o le a whaasoa atu ai. Ia, matam whai atu ai fōi le nei au auna, ia mai se le sunga le awao. Ia, po le whaatonu fōi o le siu whongo le tai au fōu. Ai, ua u filifilia se whai tau mai tātou tu sipa ia mai le whenga fōu. Ia e peona whaatulanga ina le e ka le si au au o le e whakasai luna tu si whai tau aso. Ia e maua le mai le tu si o le evanglia luka mai le whenga fōu. O lona mata upo e se furu ma le lua. E whaapau mai le a mata mai le foi upo e luas fulu mal fa e whaapau mai le foi upo e tolus fulu mal tasi. Se ia u whaitawina. Fo mai ele a whiong pa i o tātou tua. Ia u tau mā whau i o Reverend. Lātou te le lulu saito. Lātou te le sele foi. Ele ai lava so lātou potu o loa. Po se fale saitu. Ai whanga ina i le atua, i la tau e le atua. Ele sili ea lo o tau lelei i manu. Oi ea so o tau o mawhai, ia te ia i lona popole o na whaasili ina lona umi i se anga e tasi. A whai fo i tau te le mawhai i se mei titi lava. Se ale me tau te popole ai i nisi mea. E o tau maa fau i lau talo pe whape whiona tupu. La tau te lenga lue. E le milo foi. A o te whai atu ia te o tau. E le ofu lava Solomona malona mtanga mātango fie tele peo le tasi o nā mea. A whai e whapea o na wha ofuina e le atua le vao o i le whanua. O la mai i le aso. Ai lafoina a tae ao i le o ngā umu. E le sili ea o na wha ofuina o tau eia. O tau e whatua tua i titi. O tau foi. O tau te sa ili pe ni a tau te ai. Ni a foi tau te inuai. A wā foi le whiawea ina o tau loto. A wā mea uma o mea uma ia ua sa ilia e nuu o le lalolangi wa sila fia foi. E lo o tau tamā o ia mea e au ngā ia te o tau. Ai o tau sa ili nona malo. O na whao popo ina i lea o ia mea ia te o tau. Manuia mai lea tua le tātou. Whalonglongoi. Nā whionga pa ia le neia fiafi. O le manatu au tu e peo na au mai le tusi whaitau aso. O le popoli. Do not worry. E mai e le whai evangalia le manatu le o le atua e pule au au. O le atua e nā te tausia ma anga le lei mai pea ia te i tātou i taimi umalava. E ngata i taimi e
Manuia ai ma maua ma losi. O taimi fo e tau le ai fo le no fuanga le ai fo i ngā luenga le ai i malosi o tino le soifua maloloina. O teimi fo e tātou te whengai ai ma whaingatao leo langa. O le mata upu fo le nei o le theme, po le manatu au tū fo o le porokalame le nei a fiafi. Tonu e sau staimi ia o na whaala ua i tele la i o lea mata upu ai mese fo o lea whaitau. Ai au te fia pa i le ano o le whaitau lea mai le whai evangelia. E le tu la fwa ina lava tātou e le atua nei vai aso. Ia tonu nisi fo o tātou lo mai mua mai. Sa tele lava mea o aina manatu mai le amatanga fo o le vai aso. Sa tele lava whaingta ma fita ese sa whengai ai ma tātou. I le ngatai i tu tonu o whale whainga luenga, tonu o ainga, tonu o le mālo, o e kāle sia. Ia lava le manatu fo o tātou tangata lo lotu, tangata o le whaatua. Tātou te le o fo lau, ngau tātou te o lava ma avele atua, tātou o lo tauto lo ina e tātou e le anganga o le atua, i le aso ma le aso. O le whaamanatu fo i leo le whai avangalia le nei afi. Ua tau te pole peo na whaamanatu. I au tau mawhau i o Reverend la tau te le lulu saito, la tau te le sele fo i. Lai lava so la tau potu o loa. Po o se whale saito, ai whangaina i le atua. Ioi, whangaina i la tau e le atua. God will provide. God will give. Even though e tele me whengai matatu. God is always present. O loto lotoi i pele atua mai tātou. I lava i lona sili esi. Ai e lava le maftanga vāwala lata o le atua matātou e ala i le nganga pa ia. Le mea lea. Se wha manatu po se wha malu si au. A tonu fo i le nei taimi. Right now. Lo whengai il tangata mani. Manatu upo ni mawhauwhaunga lo loto e whaalawe e ile. Soifua malolo ina. Ia mawhauwhaunga. Something o lo worry e le tangata taimi nei. Leo wha manatu mai e le fo mai a luka, e le whai evangalia. God is always with us. Even the ravens of the sky. They do not sow, they do not reap, but God provides. God continues to feed them. So why should we worry? Ole au tu fo i leo le tātou polokalame nei afiafi. Ia awale pole. Do not worry. God is there. God continues to be by our side. Whamanatulea mo tātou le nei afiafi. Ia tautonu. Se ia matalia le tātou polokalame se talo. Ia ona tu watu la i le tātou whaatonu. Ia whaasolo le tātou polokalame. Manisi fo i o whaafelu atu. Whaafelu i atu fo i le pa i o le tātou atu nuu. Ia ua mai mua mai le nei afiafi. Mai se i o tātou talo. God of goodness, God of caring, God of love, God of sustenance. Le atua e anga le lei, le atua e te au maia pea ia whaamanuianga ia te imatou, le atua e te le tu la fwai. Le nei ia fiafi. Mai mua mailo wa tunuu le atua e. Sa moa a toa e ngata yo sio mātou. Ina yo mātou motu e fia o sa moa na lua. Me se i mātou umalo o nofo mau i Amerika nei, Australia o New Zealand. Ma so se tafa le nei ke lope. Mātou mai o luma i le nei afiafi. Ma mātou mua i tatalo, ma mua i avatu mni o mātou la ngona, ma ni o mātou manatu. Mātou se whanau e le ato toa. Mātou lavo se whanau e tumu i le anga māsei. E tele o taimi e me ai. E popole vale le tangata.
Wa e tele whaingata lo whea ngai mātou. E peo na e wha manatu mai le nei afi. O le popole e o lava I manu whele lei, manu wheto lofi. La tau te le atiae. La tau te le lulu saito. E whanga ina e lau fio. E te au maia ia te I mātou mea le lei mai la tau ma mea umalavo le nei lalolangi. Ia vanua. E tau sia ina I o mātou tangata mana I o mātou ainga. Le mea leo se wha manatu le mo mātou le tua. Mātou langona le anganga le whaaftai ono lau fio. Ie te tautou lua ina o mātou tangata. A o mātou au mau I le nei lalolangi. Le anganga la le nei afiafi. O le anganga le whaaftai. Whaaftai lau tau singa Manuia te I mātou. O mātou Manuia I pe. Ui lava na whea ngai pe mātou. Whaingatā o leo langa. Mawhatianga lo loto le atua. Ia, I so se ala lava ma nisio ua whea ngai ma whaingatā ono. Mawhatanga mo tisia talu leoti. Le soifua malolo ina mo nisi. Nisio loto o lo u. Tau sa ili pea ngā luenga. Mi e tau atia e ma tau si ai whanau ma mātua. A lewa e wha manatu nei awhia. Wane o mātou popole le atua. Ia mātou wha moe lava. I lau fio o le wha mwai leo le. O le ola o tangata ma Manuia uma. Le mea lele nei awhia. Ma ia lawa nganga le atua ina ia mātou wha soa ma taltal noa. Manuia I fo I mta upu. Ma nino ai fo I se wha au. Le ngata mo I mātou ai mo tangata uma lava. I le nei awhia. E ona mātou mawhau no loto ai. Ni mātou se ma leo. Wha mangalo I mātou. Ono Yesu Keriso lea wa mātou mua I te talo atu ai nei. Amen. Ioe, ele lei lava le li. Ioe, fa le tonu tato. Manatu o lea ua uma na tato fa te a mea I mtau tu sa, pe uie upu masani le tunu. Ua le atua lalo na vi inga. A o lea o le a whaile ngā lue ngā re tangata. O le wha moe moe, e vi iai le atua lea na tato a matai mea. Tātou te le toi vi ia, tātou I mea, tātou te ngā lulue iai. E ana lau na tātou ngā lulue, ia vi ia ai le na whaia I tātou.
ia manuia ai le isi tangata o le whaamoe le nā o le au taulogologo o le nei afiafi. Whaafitai le atua pei ona tapenaina e lana au-auna sunga le whawhengainga o lo mangalu nei afiafi sunga le whawhengainga ia Pausa Thompson ia mo rutu silafia ia ele ngata o le whaife au tausi nuu ia e tausi e kālesia ia ai o lo ngalue fo'i i le whaamae aina o lona tūranga whaale oina i le vaenga wha le PhD ia whafomai i vaenga i sa ilinga o le mta o silisili ia e le lia na motu o le pā o tō silafia a o le nei lava afiafi ma le ia e whaamaruru atu a le atoa tino le tama ina ua whaangasingasea fo'i ia le sa taitai matupo kalame o so rua taitasi sunga whawhengainga se purona tānu wasa ia ua le atoa na marosi mana tuane lau tatalo. Ai mo nei lava taimi ia o le a whaiaolo o leo tulou ia e whai ma whonga tau mori moli o le whawhengainga lea au ngā lea tua ia e mati tala no atu. O umana tō lau laule ma purkalame ia ma le autu. O le autu whai mai le autu ia o tātou o le happy love. Au o le popole. Ia don't worry, be happy. Ia pi o na iai le tusi ia sa whai tauina atu ne le sunga i le whawhengainga. Ia mo sem taua. E māneia le ki mai o raura au. Ia ki mai lau telefoni. Se o tātou whaalongolongo. Ia o le manatu o tūrapa. Tātou te whaasoa whaatasi sa moa. Ia e le na o maua. E le na o sunga le whawhengainga. E mo o mia fo'i lau tautu ua lalo. Ina ia mawhai o na mai a e tātou porkalame. Ia ua tofu le ngongo masiana ia. Ia ila tātou whaiva o le nei aso. Manuia tele lau whaafunga anga sa moa. Ia i nai tū la o le a tautua tuai le sunga le whawhengainga. Ia malo tangata tātou te tātou te ngā rue whaatasi le nei aso. Manuia tele lau whaafunga anga sa moa. Soi, tātou wheroi pēr, se o i toi minute. Manuia. Lau sunga le whawhengainga. Ia, whaafitai le sunga i le awao o le whaatonu fo'i o le tātou polokalame. Ia, mo nai upu whaawhiroai. Ia, nei a fiafi tu sai ma le tātou polokalame. Ia, peo na watu ia se taimu sola se anganga o le whaafitai lava ia te uta uma o mawhai o na tātou ma futa whaatasi le nei a fiafi. Ia, e tu sai fo'i ma le au nanga po le whaasoa fo'i. Ia, ma le mata upu to whaina. Ia, peo na watu sau noa fo'i le sunga i le awao. Ia, ua ese fo'i la utou wa aile. Nei a fiafi ua na o rau nei tangata nei au auna o le wai whaatasi le sunga i le whaiwhi au. Ia, peo na sau noa ia tulepa. Ia, o ia, mantuane i le tātou sunga le whawhengainga ia tanwasa. Ia tau tau sanga. A le fiafi nei. O le mata upu e. O le a tau mwhai atu aina i manatu po se whaasoa. O le mata upu e peona au mai e le tusi whai tau aso. O le e whakasa. O le manatu au tu o le au o le pole. Don't worry. Le masani e tātou pesele don't worry, be happy. Peona whai mai ia. Ia tulapa le sunga lawa. Ia, ua manatu fo i mana ia sia mata upu. Mō tātou. Awa o neo naso. E se male telele. Wa over le stress. O le isi le whaupongo le don't worry. Awa le pole. Don't stress. So le afiafi la nei e. Wa manatu e. Se yo tātou tala no el mele o le stress. Awa e o fo ia o ia le tu o le tausi au lotu. O le isi le mata upu e sea tala noa ma whaasoa i le au whainga luenga. Eoi, i le mata upu le stress. Se yo ofisidia ia tulep o le se whaasa mole o le upu le stress. Whaftai, lau sunga le whengenga, ia pe o le upu
ta te lea le masani tātou le ta whangaina a ole popole. Ioi. A ole upu ai ia tala whea ngai ma le stress. O le atu, o le wha atu. Malo. Ioi, a sa ili me sa wele upu, e a fua ma le fatu. Fatu. A tele la le atu o tātou, e ono wha le tonu fatu. Malo. Ia. Ioi. Man whaloa. Mane, ia. Wale so ona whaatu. Ia, nā o mana ia le whaaliliuina fo i e tui la epa le, o le mele le stress. E tolu la, ia la se manatu, e tolu vaenga o le stress e, un tātou whaasoa i fo i le ni afia. E ei le vaenga, ei vaenga e tolu e a whaina, le tangata le stress. Mani. E le vaenga mua le physical side. Po le tu whaale tino. E a whaina i le tangata. Nā fo i ua sila fia le tōtera. Mele le stress e a whaina i le e mai e ia le tangata. E mai le depression, e mai le mai fatu. Toto maua lunga. Me whapena maasania i fo i tātou sa mua i le meo le i nei wha mai uma. So le si le vaenga e te loe tau i fo i se tātou whaasoa. O le vaenga longa lua o le stress, o le mental. O le mental side o le stress. Peo nai, nā e mafua mai e uma. Le mele le stress po le whaatu. A wā le mwhaina, e a whaina le whatu, o no le whai ai. O no le mawhau ngā le tangata. Ua peo na mawhasoa i fo i ma le sunga o le whaatonu. Ia, o le mele ta o le overload. Pe a overload o se whaatusa pe a e ele a e alu e whaatausau iPhone. Ia, nā e mo meo tau o gigs. Ia, sa ua ele se fulu lua gig. E le ona wha gig, pe se lau lua se fulu gig o le iPhone. Po le USB. E o loana, e lata ane ua tau overload. Ua le lava le, ia le space. Po le me e whaonga ailo, ia low gig, bo memory. Nā e peo nā watu. E iei le warning e au mai. Ua lata ane o ele i le overload a low gigs. E whapena fo i le tino. Whapena fo i le tino. The brain e au mai e le whai ai signals i le tino le tangata. Wa matau na overload. Le mafua i na whaina le fatu. Le peo na whai mai i tu le hapa. Ia ma le o le tu wha le tino. The mental. O le vaenga lon tolu. O le spiritual. The spiritual side le o le tangata e a whaina ai. Pe a so ona whaatu, pe a so ona popole i le tangata. Because e ei taimi e anual wal tangata yo ma lo sil fa tu e taimi a over popole a over worry for le tangata. E alu lalo le spiritual strength o le tangata. Mena e au nga ele il tatou tusil ne afi e pe ona fa manatu mai e luka. Il fa evangelia. Ole so na pole. E ovo o river. Yo ele yo e tausi mai ale atua. God takes care of everything for them. So va angala na e tolua o manatu e aona e o e fo fa so ma uma le sunga ya tuilapal ne ya fiafi. But one of the reasons why o manatu ai e tala no le mata o no te tato amata i au rotu. Tato amata fo i le au whainga luenga. O lo u grandfather, na u te u grandfather na u tua a. O le isi le tangata e whai ngoia Timoteo, o sa Timoteo atua tasi. O ia o le isi le tangata sa whawaina ia au lotu i whafo i nei, Amerika, lotu Samoa. Ai, o se grandfather, e lima sfolu tau sanga, ai, wane au, ai umale ola. Lai titi la. Lai titi. Lima sfolu tau sanga umale ola, ai maua ele mele ta o le brain tumor. Ua over le stress o le toina, over stress, overload le whai ai. Ia awa o nā vai tau ia a tātou tala noa whai nā vai tau le lima sfulu, ono sfulu. Ia, o i la tau ia sa mua i malai nei Amerika, ia nai au whai ngā luenga po whai ve au.
O e tele mata fa yo fa au na vai tau. Ele ngata ile tu fa le nganga au le tu fa le tino. O le manatu la o nai tamama nai lo matu fo il na taimi. Yo e fa pe feona ona failinga luenga ele ini tangata. A ole pe ona tatou pa ia fo inai vai aso te. O le sa ili Manuia a inga mai Samoa wala yo no mai fa fo nei i Australia ma New Zealand ya mese nei America. Ya o le ngaluenga lava o neito ina. Ya ona maua o sina fasi stupid po le siaki. Ya tongi pa sesio o le ainga au mai uma nei. Ya o mai fo nei. Ya ona lula ia fai pepa ma me umana. Au fai ngofie mea na. Au fai ngofie ina. Wale toi fai ngofie nei o naso. At 50 years old. Mai le ola si to ina futua fauna lato fatsa. Ya ai umai loa ia le ola sto ina. Mo ane wa. Mo i fo wa mo le brain tumor wa too late. Wale me fai ona fai ese tong fiti. Ai e fai ama ma fau ile mele. Mai se fo ile ngā luenga fa fai fi au. Mal tau si au lotu. Ya e pe ona na fo e silafia tu le pa. Ya to te le ala fai ngā luenga na we o le mele le stress o le pe ona sa no le silent killer. Ele pa o vale le mele le stress. Ele tele o va ai fo le stress. Ai o le mele la ia e tonu le tangata. E sa. All the stress it's a silent killer mo tātou tangata Samoa because it lead le stress I mai o tino mai fatu pe ona watu salangona stay musola ai o le mafuanga fo ile wala ona upiti le nimta because it's o ta tele au lo ta tele ngata nei a nei fo ona aso ile me lo ia ile lalo langi ma ile fe me ai ma le popole vale o tangata e neonaso pe mauele mai le covid so o le tangata e pe ona laelo e tatu o le si le ta o underlying conditions ele o le mele tam foi atuai you can die from the stress before you die from COVID-19 le ye taimini fa mai le so o le mele tau because o le overload o le fai ai overload o le mafau a fai nei le tu fa le tino ese ma le taua wa ia tailo ia e sa fa longo tala no ai ni si o fai nga luenga I le mta a tailo fo e voi le si tu o stress na tu atu ia o mai fo so fa so ile I fa fo atu fo yo e kali sia ma ia mai se fo ia nei ona stato no fo fa fo nei America tele me fa ngai mtato la so ia le tati tara no ai le tupa o lauto matafaioi o fai ngā ruenga tasi le mea le o manino te le rito tele o le makua e atu le loto e atu le mafaufau e a fia ai ia le fo le meo le o tau mafa e a fia I mai pe au ina maua tātou le stress e a fia ai e pau ana I ke le loa pe e ni symptoms o le mea ia ona le o se fo mai e pi e fa pe na le pila o le fulu e fa no ko kale kale ia pe le ai o kamane pi e tau pawale me tati loai ia ua se senga o fa pena ia ua alu le tino i fa pena ia le ia falling o le mai lea ia e tatonu ai ona o lo sungo o le fai fe au lea sa pe ua sa e fia te mina le aunga lama Lea la ua e anga ia tonu o le tausinu. Te lele se senga. Te lele se senga. Lea na e tofu mai tonu o le ofisa nei malautala ia sole. Ua umatu nei aso tele le mau. So ele na le pule la ala.
Pe tasi ele ngata o le pulela e pe lau tele ale ma ai mo le lau tele ngole kalesi ato. Oni la. Ia i le tūra le ia whaifi au. O le tū whaara te tai o le malo. A te tai o atu nuu, ma te tai o nuu, ma whioanga. I ta oto i sa mōranga o le tate i Amerika. Malo. O lau mātau lea lau sungai i Perestenia Amerika le na umatu e a mata mai ta malo Bill Clinton. So o mai ai mai fui. Ma push, na kiki a mo push, so mai mai Bill Clinton. So o mai lo mani mea urina, mani ta maurina mo tu Obama. E no nofo mai o ni i le tofi Perestenia. E au le leo tangata. E umar tau sanga mua. Uma koe inga kam. So tira sila la i ino Trump i te imini. O te le for the swinga. I left a whani tau sanga talo na. I say, it's very stressful. Chap le mea le o ia pe tati amatai whapea. E sao lea. E sao lea lau. Te i, o le isi vaenga lau whaasoa mai po le fisiri. Po ani symptoms of stress. Awai. Ia pe ona wha ingoa i le nei wha mai o le silent killer. Ele any symptoms. O symptoms o le mele o le stress. O isi wha mai. O isi mai pe o le mai fatu. Pe o le toto maulunga. Pe o le suka o le stroke. Mea nai loai. Wa over le stress. O le tele o wha mai e a fua mai ai le stress. Ona a matona, ona overload ya waua vo i o le, ya veins, ma nerves o le system ai o le tangata. So, o lau ele wa fo se fa mai, fo mai tino, tau se so i fo maloina ma le ai, but o le basic premises lava na o te iloa ilo malam lama le stress. O le vaanga lalo nuanga mene talono mai ai le. I mo taitai e pe o taitai o malo e se o Amerika sao le ia o manatu mo mafau i le tamalo le o Obama ia sa ia e mata mai o le ai ma ele ai mani singa o le ao si Palestine au le tama ia o mai ona o le a fa ma vai mai le mai Palestine wa matua to ina le Obama e vai no pa fa solo a to le ao si o speste ele fa pena fo ia le ia nga luengo matou i o isi me o le mo fai fo iona ia pela le ia uni o a matel nga luenga o a to nel tau sanga e se a stress a fe nga ia ma o ile mo tua e se fo ia isi stress ia fe nga ia fo i mal tau singa la lot tu va tasila mena ia you know, ole tau mwhainga vo le o stress wai loa el whaiwhi au, o mea i saua man, it comes with the responsibility o whaiwhi au, i le tausi au lotu. O stress masani, o stress, o mea fo ia e o ai fo ia, e alui fo ia o mal whaltua le a onga whaiwhi au. E ta pena le lei, e ta pena ina ai le ola, au na o le whaiwhi au mal whaltua, o le awa o mal whaltua. Ia, ele ngatala ele tu whaale maa fau, whaale anganga. Au le tu whaale tingo fo. How do you balance? Pe whiona balance el tangata ngā luenga. So, you know, e ia lātou e mwhai ona whai, amu ia le whaiwhi au ele se stress. Au ia. Ia, o le ngā luenga level na, e tele le stress, but o le mea. Pe whiona balance le tangata le ia to inga stress la ia. Ia wau ia. Ia tau sa awatua. E le ani stress o le matou e kalisi. Ia lai solo le ia Manuia. Whaaftai atonu o le. O le tau sanga nei o le lua whelua sifu. Lai stress ia lalang ia atua. Ia whapena e fuafua le stress. Ia atu lua whelua tasi. O tele mai stress. But, you know, ia o le tau sa awa e tele al stress o le ngā luenga. O le balance le tau mwhai maua. Lau sunga le whenga. O le upu le masani e tātou. Se au le popole. E whawhewhena whaatino le mele. E whawhewhea, e whaingofie. E whaingofie le tala.
E whaingo fio na wha leo. Ai whape whea lana tupu, le mele, ua le popole. Well, how do you tell a Christian a wale pole? A wale a tatou wawa ai a Yesu. E pole a Yesu ia. O le mafuanga fo ina e pole Yesu. E whinau ma whinau a Yesu ina ia whaile mea sao. The gospel is about people worrying constantly. E taulan tatou wawa ai le si tu pe na mai e luka. There's a difference i le popole le whai mai e luka. O le tala noa mai luka i le the bigger picture of le atua. Le atua e sili es. E au mai e le atua tali e tausi mai e le atua tātou. E le mwhaina tu la wha i le atua tātou. But I think e lua vaenga o le mea. E fo i le pole healthy. There's a way e healthy ai fo i le pole o le tangata. Le pole le tangata. E le maua se manuia. O le pole fo i nā a inga i Samoa wala. Iona mai wha fo i nei e atiai. Su el manuia. Sa ili manuia i wha fo i nei. So there's levels of it. E se levels o le mele le pole. But I don't know le wa ue ya peila mātou e ka le si el teimil nei. O le tau mafa e mātou polo kalame ia o whea ngai mātou. I le wawa ai ngai le tau singo le soifua maloloina. O mātou iai whaat nisi lea polo kalame le Samoa na whea. O le e ta o le o mai whaatasi. O mātou mawai fo i se awa noa e. O le whaingara polo kalame o le tau singo le soifua ma o le ina ia tau mwhai e loa whaasau i lalo le level of stress o tangata lotu. A wai le na o le whai whiau stress. E stress foi tangata lotu. Stress pe whape whiona ngā lulue pe whape whiona tau atia. Awa ngā lue ngai whai whaatasi. Whai whaatasi e le whai whiau. Ngā lulue whaatasi whai whiau mo te akono maa o mais whai whiau. So le sina me o le physical side. Lisi me lau sunga Reverend peila o tunu nei tātu e nofo ai. E tau tēno nofo rungo le seeleni. O le manino ai e te tauna la talata le masina ua a mata o na mawhau i le mokesi. O le rent o le isi masina. Ia mare maupili. O mea umanei o te taritonu. E pei e whaiwhai a pei e link i lau susunga whawhenga. Pei e linka e alua mengi. E linka i le ola whatua tuotata. Well, mena I can only speak mo tātou tangata Samoa. That's why o le taimi ana na tūlai mai ele wha mai ele o COVID. E o tele i popole tele mo tangata Samoa. I le tūla na. Wa tangata malos. Whea ngai e ma sani le ola te talo. Ma sani le whaiwa leo le whai o le talo. Sao le au e. O ma whau fo i le. Il taimi nei wa tau le ni ngā luenga o tangata. O tāpuni uma ia mo isi whale o loa mo pisinisi. Ai whaaftai o loo iaina isi polo kalame o ola. Ina i tangata i nei o naso. Peo i whafo i nei Amerika. O le unemployment. Ma isi mea. But on the average. O le tele ia o nai o tātou. Nai o tātou tangata. Pela o tangata Samoa. Ko tele e whai ngā luenga i o sifi. It's a very stressful life. I lead for ngā luenga little shift work. I le bad habit o le eating habits o le tangata. A wai le pei o tātou yaso la. E vela mai e whaia le whale le ti o le tamama le tina. A fiafi e te ai le leia i home cook meal. Mele wa e tātou neo na aso meal shift work. E masa ni whafo i nei tātou o New Zealand mo isa. Tele o tangata Samoa le whai ngā luenga shift work. E se male tele o mea na e fo e sa we mo bad habits o le tau mafa. So it's all stress. Everything is related about stress because the mind is always thinking. E mafau ale le fai ai. E halu ale le fai ai le lumanai. Pe wha whina ola tangata le lumanai. Mo atai au, mo next week. O le nature ana tātou. But this is the thing o le me ta o dichotomy le. It's good for us, but it's also bad for us.
ele le fo no ya lona leanga yoi o te pe o le wata ua le mele o le shift work te mi o ngā ruenga masani fula no ia manatu fo i a mai a fo mai te mi healthy for us te mi e whai ere tātou tina yoi e piwha pe o le ono no ape a leiti te le ao le fitu ia pe le valpe a wani ai le levo le po ai whainga ruenga na le po o le sifuta se whai le lunch ti pensi lungo o te o i tūla whainga ruenga ia o breaks me whapena i te taua whai le snack i le te mi so e pe o lewa e meira vanga lea no tiro lea ia o le lunch fo ila e le se tama i lunch a sifuta pe e fai fua i se tunu ia o le lunch la le sa mo te mi lo sifuta ia na io e malie fo le ta io au ina tonua ona ia langa le tau te oa le te mia palangi mausita ia langa atatu le whainga luanga le te mia palangi ia ele mo fuila se tupe sa o leisi mea ina ia tau ai fo ilum ta upulea that's why o haule e whaiama o stress i o tātou tangata le education because o tele o taimi ele ni tātou choice but to take me your shift work yes mai tala leisi mai tala America ia mai presidente America walu ilunga numero o ngā luenga wa tele ngā luenga but o le quality o ngā luenga ele o le quality o ngā luenga o leisi tangata o lai whai ngā luenga i nei America ia o lai mau le minimum wage ai le ni health insurance le nei si me o le ai ai whai ngā luenga o le mea mo ia i nei America toa tele tangata wa fia wa ilunga le unemployment ioe wa tele atu tupe maua ilo te mile sa whainga luenga sfulua i tū la le asu ioe si le al mea ne that's where the stress comes from ia la ua ia whautuanga ia tautou ioe whaonga hale lei tau unemployment ioe au ane tau wawe alu wawe fo i ngā luenga si la fia fo i le melo unemployment ioe e te tauna mani noi tangata langa o le unemployment o lau tupe o lau lava tupe te takta a kilo i lau pay stub na e se ai le tupe alu langa i le unemployment o le whainga la unemployment a toro tau sanga kile minga tupe lea o ko meki ala alu malo ele whaonga o la whaunga ngai ko milonga o lo siaki so mea ia te tau maram lama e maram lama le tātou claim le mea and you know lata mai nei au tala no mai nei isi ia tangata fo i le ngata mato au lotu ana na ia mai sole matua mana ia mele wa ia tani nei wa mafai ona mafuta mal ainga fai loto le afiafi mal taao ala mau ale tele o fai atula no it's not o le me permanent mo le taimine ai mo le taimine ai take lo le time o le tangata o le stress la wa alu i lalo le level le stress o le tangata because wale to e fe ngai ma ngā luenga i le mo o le shift work ma ngā luenga wi lunga le ben mas e lead ai to bad habits pe o le ta mafa me va pena o examples umana stress pe ona tatou fe ngai fo i neo naso o le mea la ia it's a silent killer so it lead to let's tangata stress ai tele right. Makwai, because they're so stressed out. O le ska ka fa so ifo wa le vanga fia ko ulsi kariki. Ala ula langa stress ele mfa yo le me ku ia. Ya le sanata e ka ngo fia le ava. You know, there comes to a point for a find excuses o tangata. But mata mai the brain is ready to le hard to tangata say give it up ai whaingata because only reality o le lalulangi le watato iai nei mga luenga o whenga e matangata it's not it's the quality o ngā luenga ele o le quality o le living o tangata e nei o naso mea nā tātou tal no ngā luenga e whai mai ale pālangi ia lato walu i lunga numero le wa tele ngā luenga o tangata but what kind of work blue collar
Ioi. Look. Dei, ole me wa ai I America ia malalangi. Billionaires. Yes. Bilionga ka la o ka. How is it? E tasil tangata ai billionaire. You know, il tamau a hinga lava ia. Ai lai milion tangata lai matativa. So a fai mai la ia palangi fai mai le walu le wai lalo le ia le unemployment tele nga luenga. But the I ko enga nga luenga le mau ni o mo pennies. E tongi mai peoni la pisi e tongi mai a tātou. E whai e lato whai ngu melo le malo. Ona lato mita e la ia mamo e lato ka loka. But the average person, o le tangata ia nomo, you're stressing. You're stressing. Because you're working 12 hours a day. Sfun luai tu la. O isi e tapo shift. On matau a inga to tele o la to te noa wa levanga whainga luenga. Luas futau sanga o shift work. Masani fo ia la to. O le mea na e tupu mai stress. It's your job. It can also provide you with stress. So le mea na o te stress ai le matau au talavou. Ia manai o ainga. O e whaile education. Because o le education, o le kinga e whaingo fie leo langa o matua. Lo ta mama lo tina o le vanga lue ma stress tam fai fo e fa mama venga I matua so they can go rest and you go make the millions mai I kausel ainga yo wa ali le ainga yo e le fo I kalesia ma that's right e le fainga healthy le kalesia to peel up from unhealthy families o le sina me e o fo I tonu e kalesia le mea le o matau wale mawhai e tangata na balance le ola tautua I lotu. Ma le soifuanga I neo naso. Mesala le lava le whaasua. So people are put in a very sad place, predicament. Either choose fili le lotu, pe fili ngā luenga. That's unfair. Mawhai e pa langi on whai. Why? Because o lai le ngā luenga o pālang. Lai kele position e mau o pālang. O si Samoa, po si Konga, po si Mexico. O lai whai ngā luenga hard working. Hard working. They have to be put in a situation. Pe tongi se la whonga I le, il whai whi au. O uia, e whai sa oa e tangata. If you have to choose between the whai whi aus alofa and paying your rent, pay your rent. Don't pay the whai whi aus alofa. Yoe. Le ke lo sua. Wangi ka sia le o wharongo mai mako e kali shit mena. Ola wa ia le fa kuanga. You know, choose life. Yes. But why are we put into this situation? We have to look at that. O lisi mea sila fo le nei atu nuu malanga fo I tua. E pe whaatara le tatou tupulanga mele drop out mai lo le high school were hopeless. Without knowing there are other chances, a lot of chances I mo meo trade school. Yes. Ia manino pea e tupulanga tasin mea mea maho aile tu neo Amerika. E moa mani aku tāte trade school ngai lo tāta oi umai ma degrees. So if you look at it, how many degrees holders? Lea ele o ngā rua te mine. Ele ngā rua? Sa o le lea lau kala? Ngā I like the trade school. A mawale wela. You set for life. That's right. It's respectable positions. So mena ta'o trade or careers. Mena, so when I stress education in matofo, that's what I mean. O e whaingia o ngai foi. So e keo a ko o e whainga luenga ko keo mo meo union. Yes. E protectai o ko unionize ko whale whainga luenga. Le leila ko retirement. Leia. Te whaftai I lausunga o le ke pūsinga le issue le tonu o lo kālesia. E maise lava tupuranga talavou. Langa to tele a mātua mwhanau temine. Pe tu leia le temi I haru korisi. Ai le whapea e whamanuia ina umata to whanau korisi. Lea la ta o to mari trade school le tū leia. Leia. Le si mea, mātua. Wa lewa ai iai. Wha mama venga fo I whanau le stress.
o te mana tua ia, le atunu ule o Fairfoy, o Sapangi, o Japan. O le mea mua o le vanga le, success. Success. Tele o atunu Asia. This is one of the highest suicide rates o le au Asia. A le sili lea onga, a le iu mai lea onga, me va pena tulai mai. To tele o nai tamaiti o alam whanau o le au Asia, o nu Asia pe o sainga ma Sapangi. E suicide kamaiki. Langa wa mangaku, wa le o wa ke lele responsibility i lungo lato. E atia e mole ainga, e tau le ele ainga. So taimi ai whaale tonu ai. Overload. Yes. Overload ia le. Usa na wo yung shoulders ako le. Ako Yeah le. So there's a way e mawhai inga, e stress le education, but sometimes, you know, life, or life are your life, it happens. Ang a plan uma, you know, if we're for it happens le way nga e plan ai. Yeah. E mo kwa boring on life. But i mangkua kako, e ale mawhau ka mai kiki. But o le wha vai me uma. It's the virtues. The foundation is love, respect, dignity, respect for your elders, respect for your parents. Me wha pena. I think aku maua i al wha vai nga. Ia po le alava a alu le trade school Manuia. A alu fo il kolisi Manuia. So, o le wingo le mangaku. Stress begins at a very young age. How are you planting stress inside of your kids? O e kau mwhai e whaafai ngōwhia. Po o le mea o ngai o i ngā i lau ka inga ma o ngolo whai whangau. Ngai a maka mai stress. Awa le mea e maka i kongo la inga. Malo la kana i se kapese le ia. Kapes. Ngai ke le voisi vanga le lunga le kako. Please don't sing it if you don't know.
Malo lava ile. O tātou IT, o le sunga ile. Whaatonu fo i mo tātou musika. Ia, o tātou tā upu nei mo i lātou. Le ua, tua awai mai le nei afiafi. O le stress, o le popole, o le whaatu. Ia, o le mata upu e peo na au mai e tātou tusi whaitau aso le e whakasa. Ia, o le... Ia peo na masani e whai ua ile i se upu mai le po se sosoani mai le tuspa ia le tātou mta upu. Le awa alu i le general discussion ai o le mta upu. E na mai voi le le fisili o le sunga le whaatonu i le mta upu. Ia masani an tātou whaalongolongo awa le pole. Ioi mea uma awa le pole. Ia po le a fo i se tali e whaia i lea mea. Because o le se mea le mwhaiun tātou e popole al tangata. Po le a le whautua atu o le tamama le tina, po le a le whautua atu o le whaife au. E le mwhaiun tātou le popole i se mea, e popole al tangata. O sa utali wave atu. O le foundation o le mea, o le balance, pa lingi ni leo langa. O le whautua tua o le tangata ma le o la talo. Mo tātou a ia lau ke visiano. O le tatalo ai, io e tātou te pole, lo ua ia wa ainga ia ile, i le mta upu lea. Ai wha mai awa le pole, ia o le winga leo le tu uma ile tua. Not giving God responsibility, but giving God your burdens. Inga ia, wha maa venga lea tua, io e le popole vale tangata, po le wha atu fo i o tangata, io i le nei o langa. So o la udia lea va inga ia le tali atu leo o le fisili o le sunga le whaatonu. O le upure pere, upure whaftai mo lau tari le mene. Ia ua pe o le tatunga ngana leo aso uma. O le talano se popole fua marikele, me furu. Ia. Se i ele pe se fisili. Ia. Hello? Ja, zo nog mij. Ja, le sungan fai au ia pausa leo ia matula epa le lunga le proclame. Ia, o le mate lunga ma fisi au le por kalame te minei, o le mate fa pia o le te vala au mai sau fisili le por kalame, o lo la tu por kalame te minei. Ia va ai ni te ua poloka o sesi, te ua poloka o se tangata ranga o le mena, o le o tu por te lo taimi. Te leo tangata o lo iai whaia ngā ruenga na o le poloka o tangata ma le tatu por kalame. Manu atu siu fonga tai au fo io o leo lo latu tatu por kalame te minei ma fa lolo lang o le ma te lungo le te minei fa mon ia sai o le no winga la e tatanga e poloka oe. O tele na tangata le o lo ye. O leo sau le ma ke lungo po kalame te mine. Ya. Fai sesio lau whanau e su. La whanau ko ke ka meki ngai ku e so sangi fe me. Ia, fesili sesio lau whanau e whaianel me ia oe maramalama tamaiti. Ia, lang o lema ke lunga po kalami te minei whamon mole. Siu whonga tai au fau. Ia, wale le tama. Ia, okay. Ia, wha. Ia. Ave tamaiti e whaia re mea, ave tamaiti. Ia. O le lei, tākou
Pero ya 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 faftai ya fai ya wa sila la tasila me very stressful ya lengata o tatu fu ya la leo tele o tangata e pi la fo mai fa se a o poloka tu ele la leo lato without knowing there's somebody o lo fai lenga lunga le o le poloka o tangata mai le Elise wala fa alwe lalo stress ya mai lungo tato pe o nisi o lato lo vai o mai lungo tato prokalame ka ko fa soa there's one thing o ka ko samo we have to be honest I me o lo fenga ia makako me le stress ya o ka ko o ka ngaka stress ai wai yo e ka ko ke stress ko ngole fal finga ka ko ke stress fo ile ku fa le ngu ke le o stress ma fa lave me fa pe ngai fenga ia mai se ko ngo e ka le sia so we always have to ka kaua ya ka ko nga have an open honest discussion I me fa pe yo wai pe fa ku overload stress mai faku ma volungo koko me fa penga Mer na ke le fo artificially pe la le mer tu sin ta faita win ta tu te tiro I manu le vau I o levo le vau e na le ai ama fe inu le se me popole ai le fai le tu fo le pe fa tangata pe fir o lau talo le vau e ola le le ma la usi le se me popole ai au ta tu la tangata o te fai atu e maloma ali sangata te mine fa pe mai a mea o u le popole se mea so le kau fai visi mai umaka kai mo ka ko ke fo nge o no fo fale no fo fale ai o te mina va tu la tu tongi pili stress lo lo ngole yo stress sa le ya se o faita o le tinifu le no fa pe tinifu mua lo fa ile atua ile fa mua fa ile lo fa au e fa muri uma isi mea tali tonu fa tu tangata lotu ile atua e na te toe fa tu tumu mea o fa ngau ina o te tali tonu ile na man ia sore ma ia mo ka opsisi ia mo fa ile lo fa le fa au ale ko nginga pili e ngo fo ile ia inga ma ese foi fale a onga ese foi le va inga masania na e longa e long fainga ma fainga ka ko alu loko ia ile but me wale mfainga we have to be real o le reality o le olanga ngeunga nge me ange ka ko fa se mea discourage ile kangaka fo e kau fo ile au finga luenga nga suengi a wala yo fa faingo fia fa ma venga I fo mo ngai kangaka ai le ku ua ile ola fo ai ole Samoa mal kau ku Samoa wale le mfainga ko fa ia pe ole si limas fulu kau sanga mo vai no le ka ko ile lua fe lua fulu e se tenturi e se mele wa ye ka ko e se fo sa la langi mal kau ngaka wa fa ko fa 3-4 times wa kaunga ai le lalulangi I lo kaiming ola mai ka ko ama ka ko makua so on mele ka fa a ko ngole si le me preach ai pe balance le ai o le old way ma le new way au pe fa pe fiona kala ngo me lua le au nganga kau ko loku mai aso la ma temini o le mele fkenga ai ma le kau ko loku inga yo ngaso ma le la ko sa nga lulu e aso la ma le anga ngu fo e aso la fetawi manate ma le ngu le wa ye kai mi ngai ke nga ila me ale agree me stress e kele fo stress e fe nga ye makaka ya sa Samoa ia pe o le tati tau mwhaiata ua whaingo fie le upu stress. Ia pe o te lo isi tangata Samoa, nā tara noa le upu stress. Ai le lopo na Samoa le stress. Ai pe o lea e le ngata, e le na le popole. A o le me atu ai le loto. E whaila si lo loto o le upu atu.
Po le wha atu, nei lo le popole. E atu lo tangata, o le mea so, o le mai. A le popole lava ia. E popole nei fia tai au. Popole nei fia tai au. E awane I atu tātou. Sa ole leia. Me lo ke mawhawhau ai I ngai Amerika I si whaiwhi au lea sa kaumwhai mo le saonga le mu o kangaka uri ngai Martin Luther King Jr. E oki si ako inga pe whawha ia. Very young. Very young. Ai whai lol mele le autopsy o fomai. Ia wangi al kako wakakala le wakipi wa umole ola si koe si whaiwhi au. Ai kipi su e lol whakol whaiwhi au. Mai le whakol whaiwhi au. O le whakol kangaka wa fikus full kausanga. Martin Luther King ja. Martin Luther King Jr. le. He had a heart of a 70-year-old. Why? Mai ia. O le diagnosis sa fomai. O le stress. Stress. Wa makwai mai wa mimingi ale whakole it got small I le whakole skoinga. Whaftai wa ta ua le mea le Rev. Yoi. Vai tasile na whaamaoninga o le upu le titanu atu o le atu. O le atu. E sau le upu le o le wha atu, sau le upu o le whatu. Yoi. It all has to do with the heart. Yes. Ale ye se me lave le ma fau le tangata. E tai ina I le distribute o le fatu le toto. O ngā tonu. O ngā tonu le tangata. Ia e alua ia ina le leia I fui. That's where e saua I uma le ala toto. Yo le ala toto e pampe le heart le toto I le tino. So e ia taimi e block ai le ia le artery o le tangata. Na tupu mai il mele o le stroke. Stroke ai sa e ko kero ka ko fo I sa mo e mo e iskanga e heart attack ai le loa. Me ka o le minor heart attack. You can walk around and you have a heart attack ai ke le loa. E se va ai yo ka ilo ya ai wo ke ko lu fa nge heart attack au ke le loa. Me ngai ka o le stress ai o le silent killer le o I ko inga me fa pe. Ai e so ai ma le stroke ia nga o e si le fia fo e alwal kanga ka ia ma aveka wa ke ia o stroke ia wo ma sangi wo ai fo kanga ka wa ia wa stroke yo because of le o nga wenga yo ia o lo o se fo kinga ia o fai langi kulinga si o le si le me le stress. Fai mai kala le al fo mai lo kinga. Fai mai a ele li kaya. E ke umai I ngalwinga. Ele kai e nga le lima fa e lima kausanga lo kinga ai uma leona. Ya e fiu alo maku e mus. Mai le mafai ngau that's us. O ka ko wanga ka sa mo le mafai o le ngā luenga I e ka kouke o whai a ngā luenga rea kua. Te si le fia fo I Reverend. O le tangata stress, o le tangata polonga. Ioi. E alana o na stress tātou, o tātou tangata polonga. Ioi. E alana na tala noa tu le mea le ala sunga I le whengainga. E alana polonga tātou, e le I whaafia ina o tātou loto. E le I wha sa o loto ina I tātou. Sa ole le. Sa ole le, ja. Lese ale I te me tatou te o to speak, but let me mention this. O Yesu le tangata na stress. Mo le sila fia le. Na sa wa ina le I matayo ia. A o tatalo Yesu ile. Ile I Getsemane. Wala ata on time. Ia e tatalo le adi. Ai koko ai afu mai le koko. E ele you know usa e fa lua fe sasi foi ma fa ngo le I kai mine sa ia kakalo ai ngai ai langonga le he had doubt na popole lona vaenga tangata le yo lona vaenga human. So you see le struggle o Yesu the spiritual ma le fa le tino me anga fa mai you know even I lungo sa tau. Yes. So when you read it, tonole, o Yesu, he prayed and he sweat tears of blood from his brow. O le sign nga o le stress. O le ale stress.
Ni o ile o ile ku fa le kingo Yesu o le akua stress o le ministry akua Yesu o stress so o le winga o le famkalang it wasn't stress nga oki ile nga maliu ai Yesu o le kangaka but nga mai ele akua le whakaikainga o le olanga umao Yesu o le stress but nga ele balance ia o nga ia nga mai Yesu how do you e fa pe o le kakalo o le whakua e kau fo inga ia wangi iso nga stress ele kangaka ia lo wa ia lo ele but ele mfainga ko se mole o le olanga ngi nga so it's very stressful o le ia malo ia malo ona anaya le si o foi tua ia pioi vili le fa pe mai pioi malo ta wata I lo sunga Manuia por kalame Manuia le fa soa ona o tele o mauale a matanga o mta upu ai o so langona o tonu lava o le ainga e ave ai fa mua I le fa nau o le finangalo fo ina o le fuafuanga o le mafuanga tonu le na o le popole pe ai mai le fatu ona o le tele o mea e vevesi ai le mafau ia se ava ai lo ainga e fa mua fe al fani fia vi I ai le atua le atua si ese Manuia le fasoa al fatu ia ele o ese martatu faftai pioi io te tatonu ora lau sunga whengainga pio mele a mai pioi ele mpentatu ese mar mea le ainga le amtanga me ia pe ona watu se mea la a mafau ele isi luas full tausanga lumana inga it's going to be an even more stressful world yes ilo le mele wo e ka ko ngemas right now so e ka mafau wangi me what are the tools wangi me fainga wenga lo ka ko ave ka ko fa ngau inga ia fa sa mia I fo ila ko mole mai ia lo wa ia inga ia le mele stress e va ai mai ka mai ki stress ma ku they get that e me no ka ko ke lo ia wa le fa pe e mai le stress mai me onga ia wo uma ke ia wa so nga e fa e kamiki be ngai lo e kamiki la stress ma ku chau fale pe ese me ku pu fale finga venga o le si kama po le skinga chau fale ia o ke ia so nga fa ye fu ma kamiki la ko ia ma fa ye fu ma le ko lu I go nga me ma pe nga o ka ko lo me ku pu mai o le reality it's a reality o le me moni na o le tau tio lai we are dealing with the world yes and the world is influencing us in different ways eventually all al kangak they come to control the stress they come to be different people I am not the same ele kusal pausa mai leisi mai na nafi 10 years ile tuanai ele kusal pausa mai leisi 20 years it ku ngai mai nafi and that's the beauty of the growth meleta ole fa tu tangata we begin to deal with stress male popole in different ways al me mana ia voina tangata sawile li there you go mana ia na ia tilo ne lau sunga sila ne le upule asa mo o le fuata malona lo o le lo malona fuata fia te lau tau sanga talu e tala na whai tangata le upule ai le o se le ele se ola ni tama titi te mine tango ni fa matala I lau fa na le wingo le e fiu tama titi le fa na America fa vasenga o le wingo le ai na fau mai le fia tau sanga talu ai a le fe tau I le e sia o le taimi malona o le taimi malona e pe se fule le one day at a time e fai nga ka ile ko pulanga ngi nga so nga mala malama ko nga isi via I ko nga isi po ko nga fa upunga fa pe nga awa ile yo ola mai ai inga ia fa
Inga ia understand ai le ka mai kiki ngola Amerika. E fai le ka mai kiki ngi. O le lou malonga whaka, o le whaka malonga lou va peka me. Ngā meo lou. O afo ngā meo whaka. Because ele i ola mai le mele ngola i mākua. Se uvanga na ua ave i Samoa. Ave i Samoa. Le lou la me ngā kamanga mi mino mai ele ulu ngā e pa umai e lalu. O le whaka la le. So, it's because o teachings mai anga mua wa mai ngai. Ula ve fau e saunoa. Vai pe atu e saunoa. Ia ona e manei ana lau tala noi mea. Lenga o lau susunga na whanau maola. Ola le atu nuu le nei. Au lea lau e manino i le mea lea. Na lau e whai mei o le mea o le la au e mimilo e le ulu. Lea lau e manino mai mana malama. E wha pe whea la ona e avea i tupulanga tala volo e kalisi. O i Samoa. Bua whai ngā kānge o ngā aso ngā koe. But I think ole mea kā ua, walu i Samoa. Because ngā walu, o meo a o ngā whaiwhi au. E le ngā kai, e pēsiri aku le whaalikingo. E wha mawha aku le whai o le umu marsaka. Ai o le miki mal ulu o e fo e koia. Whale a onga. Ia kia pula whale a onga mea ngā. And that's why ole manga ia ole melo le on Kausi City. Where do I find God? I le mele. O le wheau Samoa, o le whaingo le kongo, le whai markalo. You get God there. Isi kai meo ke ai walu i Samoa. I ngu uleo o smako ai ngai salua whaka. E pasi mea, lai, ingi vao mai, ngai lo makua. E walu sifuru iwa sifuru kausanga, whakoka se maa losi o ngai lo makua. O makua. And then I think about it, mele kako kalngoi fo ingi stress. They have the lai maua i ngā kari. O lai mafuka ma le akua, mafuka ma le nature. Nature. Ioe, o lai natura, o le whaamalo skingo, lai alu ai ma le whaamalo skingo, o lai alu ai ma le ia wa kere au lo makua mkoe inga, e oe vene vao, a lai kalngoa ma le akua, kakalo ma le akua. I ngā le mu ngā la, ia o lai fai kakalo ngai lo mako fa penga se ko grandma ngas alo e fai un fe au ke va ia la pe ke fa pe ka miki ia o se vale ai le lo o lai kal ngolo ko male ku yo sa o le ni ele o man nino la e to telefuita tu ma tu la fa fa tele la sunga ile it's amazing ia tia ule mele o no lo sunga na fana se o taua lai ba e popole tangata i le vainga o tangata e ita le isi pe a la titi le alofa tau mawhai ia lea e ausia i mea ua whaia e le isi tangata. O le whautuanga na o au whai le mea e te mawhaia whaafetai i le atua i lana fōwai e iai teimi ua ngā whatia ia fōwai ma le loto malie o te manatua le tala a le isi toe ina ia soifua le whaife au o la u whaafetai mo le porkalame ma tango fia ia whaafetai tau alai malo le whaafetai tapunu uanga vale talofa mo malo le soifua Reverend Pausa Thompson ia whapea rau whianga whatonu ia malo le soifua io e wharitua whaafetai tai whaima mai tatu manatu tapunu te soa soani mai o le tatu wa whautele pi oi vili sa o le lei le whasoa o le winga ngā o so manatu awa ua whaamua le tele o le mea e whai, ai whai atu ta maiti se mea onga po so se mea lava, ai oso mai le matua, tele mea ia e whai, ai pei o se manatu ngā e wha vave atu, e whesoa soangi a kuai, awa e le au mai a taimi o le asingi, e whai ei kaimingei i o vaalele, e ulu o vaalele le mea ia saonde, ia Alo, pioi. Le leia tatu tau whai vero aso. O le context. Ia kako malam, ia pela ngai whai mai. Ia ua ia vainga ia, it's amazing to me, the most simplest thing e ke maua ia kua. Pela mea nga, ai, ia o maa kungaku o maa fau, la me olai umi ia ngai ngori no maa kum, koe ingai oi Samoa, because e o whaakasi le spiritual, ma le physical, ma le mental o le kangaka. Ia lo whea ngai pia ma le akua, o le faith a ia moa. E whaala i kiki le stress o le kangaka. E le wha pia la, o le isi kua le mea.
you know, o le kangaka e a whainga i le stress, po o mai ku mau ma mai ngai e le wha pele ke le se la ko faith, pele wha ku ua. It's just o le kaumwhainga po le wha soa fo le ngai afi. How do we control the stress? Pe o le ka ua ngā le me, pe wha whenga ngā control le ka kou, me le stress. Yeah. Ono e pe o lena o siri lena tari mei ai. O pe o le tatu tala masan se au o le popole. Au o le popole. Ai se ala e whaafonga lau tunga whenga ngā whaapese au o le atu. Ai se ala ngai more deeper. Kule o le atu. I nei lo le popole. O le atu lava la ia o le upu tonu ale nai whea ngai ma le upu le o le stress. Au ai pe o la uia malama masani le ina tangata e whaatu. O le tangata e te ena. O le musu. Ai mana ia lo wha malama mai. Wa e se fo isa uia awa o fiu e tau su e se upu e tala whea ngai ma le stress. Sa o le leia. Ai un tangata ore. Ai nga voi mai sa mo. Pakali se umat por kalam. Ye do point fala vela. Ai o isi ka stress ai e ke stress e fe ngai Amerika ya mai ma ko stress sa mo ya. So le ai lem fenta tu e se man me Ye ai e lem fai la ngai. O sa mo ai ka usile le mo fai fa le yong ai nga ma fai ka ti ngan tau au ma ai tau ma fai la vai fintati el mele esse tatu atu mai yes o mata tere tata finga luinga fatasi ele mana malama mele tau extended family e pau an me tilo lato yai it's a nuclear family na o lato fa now full stop ai le mana malama ai mele tau ai nga samo o uncles o aunties o ya wa fo nei America ya e ona le mele tau individualistic ele masani ai nei ya papai ya misala papai ele masani na to le communal life community life ata ula ta to sa mo le community ele tau nga o kangaka ia kau koko fo no e ka uma kangaka o le extended family uma nga ya ole sile me ole sile wala e watato o mai samu e fa fo nei ole ale si ole fatato faia nei onaso e va ai se ai nga samu ya me se nei America ya e pe o istemi over malus fu tangata nai na tongo fale il fale tas ya ma fa fola io palangi me io live apene ni tangata ai le lo on nisina wala e fa lai details le ainga sa more stress io o le tongi ngol pili io ava tu seu o pili da la o le communal living wa tatu au mai sa mo au mai nei fai e tatu ainga nei ate e tatu nga luenga mo tatu e kalesia so but you look at it e me na tonu la volanga ngua ia tu malanga fa sa mo e fai ona tatu fa nga reduce silent stress reduce silent stress ya tools yo ya ola o shouti nai pe e urole a onga yo ai le sau a onga le se me o ye mvaiana no for fun ai ela pili a vatu tina a fo fa ma venga il ainga ato ai le fo ese ele te ena fo il tamaititi na ngai no now it's time if you longa apart te manatua sa isiro matua sa maturu lotu fatasi na melo ngaru nei ua maliu la silo matua o le lo matua ina a ote sa no fo i kamte lo matua yo winga fa kamte na ngai ia na le a ote la lo matua I ta miti o ai sa no fo lo matua so le se fai fo le atunu le nei o le atunu a ile ngai yo I te le ai
Vai te o ilo walu le farta ele tupe me uma. Sa olele. E pe me nad o ro winga tala lo matua o tupe fata o pe pa farta ele. To le pepa. O tupe. O tupe me uma. Ne pe na sa mo si lau fua o si maa me fa. Pe o so sabi. Alo fai. O fatinga Thompson. Salu ko so. O podi mati yo. O le fa pe mai fatinga ia ma lo fa so ia te urua. Ma nei ta upu ona ua afia le tele o tupulanga i sa moa ona o le stress. Ma ua pule ai le ora ma le soifua na au mai e le sirisirese. Ta si le mta Yo. Ta te o isi taimi. Pe a le nei o se si taimi. Mero pule le ora. Te le ele se tama i mata upu. But I will say this. Stress. Stress o leisi le na pa i fo ile melenta tal no ia asia. Ai tato vava ai i alum fana u sa moa. E te le responsibility. Ai sa o leisi le me lead ai le pule le ola. O le stress. Si o pisi sami felila rosa whiskey sorry fingatano ia asisi atu fasa one pisi sami you are putting the ministry of the Christ as a stressful reality. Yes, we are in a stressful world. We are also becoming a very materialistic society. My generation, 78. Malo. Whawhitai lea tua ua tele tausanga. Tele tausanga, Pisami, thank God for his gift of life. We were happy with the very basics, but we never were stressed. There was none of that. The Christ had stress out of his life. Though he was God-man, he knew his ministry was to bring redemption to mankind. It is the fast lifestyle that brought stress to individuals. Give everything to God. For 78 years. 78 years. Mother. Mena ta uele vaanga lea. O le greatest generation. Ina ia tatu malam lama why the world is so stressful now. Le vai tau leo o le taua lalulangi mua malua. Ai mai se le tatu alu tele tua. I le 1800s. 1800s. Oi nana taua mata ile mele tau le industrial revolution. Tau fia malam lama mele industrial. O aso ia. E alu ale a inga. A mana o mia se ngofua. E alu ai I le ka muka le longa kwa oi. Neighbor e fau mai ai o le trade. Na ho o lo na tele le mena le u a mea. So le resources here maua mai le ele e mai e tangata fa and then when they figured out how to build things e whaingo fia ele production me le ta o le mass production e tasi se ngofoa ai 5 minute e mau ngofoa e se lau. Once that started, then you have ile lalo langi a lato. Then you have what is called the devalue o le human life. Au le escalate o le value o le material. Walu I lalo le tau le o langa o le tangata. Walu I lunga ia mea tō tino. Walu I lunga. So life, when the industrial revolution, tu lai mai luan mea le industrial revolution. Wa le to et whaatahu e tangata le. Le mea le o le mafuta ma lo neighbor. Value le mea le trade. Peona e ta ua stemi usola. And then the lives of people become no more life, but they become dollar signs. No more quantity. No quality. Quantity e ma quantity e mana mia. Me na ta tu va ai yaso ni. E tasi se ta avale e pe tolu ama sina e mawhai e Honda po o Toyota
e fauni ta vale se fulu afe I masina tolu o le toe taua it's mass production giving out so what happens pe a fa pena le lalulangi you have more stress because money is more valuable money in production is more valuable o le generation le tala no mai e pisami o le simplistic o le life you lived in a different time e value le tangata lona vafe ngai malisi tangata ai arte mini nei wa tau le value tatou you can live e wa tatou nei onaso I America you can live by your neighbor for 30 years ai ke le lolo ai ke le lolo neighbor ye se va ai yo le ka fe rolo la ka ko Samoa yo ye masangia ka ko e asi kwa ele se lo tala ele se lo tala se isi ali na sau nei manga lu I sau e toe vai le keipo ko upgrade me your computer ai ki o sau le fa mai ate au e fa popo le se lau lima se fulu lau pili o le masne but le o fa e tu ya for free for you no fa le pe se fa mai I used to live with a Samoan woman for 10 years. So I understand the life of Samoa. So tu va pessoa o se fetu na se lau ai rola o spectrum Kaisinga kamalo sa Maria nga le na tala e wingo tanga Samoa e foi e tatu te fa me melo ai sa ona le ya pisi sami so le fitu se fulu varto sanga so le a ingilisi le mai di o ingilisi le gus fa ya banga mo le au afkasile fa ftai pisi sami tau se fulu nei tau sanga o lo tau tua I le lotu I never fail up to now doesn't mean never through adversity of life Allo, tinifu. Ya, olea. Escapese. Escapese. Ka rula iele. Ile ka lo el kuspa ia pe ona ole I ele mta pulen mele pe ite tanga I mosin tama temisi tata Manuia tele mele o le pule le ola lena mai patinga e langa umile le issue le na pa ila titia ai se yo pa na ta ro sta pese yam tanga I ro le tatu spa ia malo tanga ile faisau tanga ile pule le ola ia tailo msa pese oi wa na wa mai oi foi le na mai fatinga ia le mta upule o le suicide let me say this o le siva o le suicide ia o le stangata sa tusi ai lo pepa le masters o yai o New York ele meleta o pule o le nai o alum fa na ui o Samoa le ta o tatou fa tama ma fa fine le si le population o Samoa e te no pule le ola o le tu ainga but not just them average high adolescence my teenage years on up so ole alua I tu le tamta upolen tata no ai how o create tatou le stress I to tonu ainga we have to deal with me pena because e fe lolo le stress o tangata matua I lo le stress o le tamaititi ele I develop le ma fau mo le fai ai ele lo le tamaititi handle the stress tas ele me lo le tamaititi handle stress le ola fa le pain fata ingala ele case le amiksa mo ya so wa ko ele sful ka sanga ole ele le teine le sinu tu la walta ton wa a mio taule pulea ia se tasio o faifi au turn le teine ile I matua te le shut down e matua teine turn teine I faya ongo le elementary
Shut down for ile. Mantua, e tupu mele le kalisia. O le taitai o lotu. Ei ua ona na pule le ola le yesi mea. All of the avenues were shut down mai ai inga ia help ai. So, what can we say with it? She is a victim of the stress of not having options. Yes. When you hurt, ti ngā le tangata. O le matawha i oi o tātou au whai ngā luenga. Matawha i oi o tātou mātua. Matawha i oi o tātou whai a onga. Ia se me whaava noe tātou. Ina ia o mai. O mai tangata who are hurting. That's the job of the church too. If they hurt, make sure the doors are open. Ina ia lato o mai. Menata o lotu. Lotu. That's what church is. O le lotu mea na. A wau taha ua mea na. Because, you know, e wheo lolo tangata matua pe a stress pe no whatu. But when a child stresses out, and le eise me alway, helpless. Te le I mantua tātou, o le whai ai, whatua umana develop e le. Tua te tangata le rod mea. 27 years old. At luas full fitus tau sanga, e whatua umana develop le whai ai o le tangata. Mature le le. Tātou ta noa nā le, I le tama po le teines fulua tau sanga pes fultau tau sanga. Matua, o stress like to tonu le a inga, it leads to it. O leisi le mata upu, ele esta mata upu mwhaiuna, cover a toa e ta ue, ne yafi yafi. But I think it's important to mention. Morisi ta pukalame whaftaire wai pa iai. Ia, ai la tasta pese. Manuia. Ta mainola ia ta nga ile a. Ioi.
Ya, malo lava ia. Tātou toi fo i mai tātou polokalame. O tātou mta upu ale, o lo whau au pēr. Ia, o le stress, po le popole, le wa mai fo i e sunga lawa, o le wha malamalanga sili le upu le stress, o le wha atu, po le atu. Tau tonu ai le whatu o le tangata. Ia, o te iloe tala whea ngai le ima le stress, awai. Fo i a whai nei le whatu, a whai nei le soifua malolo ina o le tangata. Ia, mai se fo i le whai ai, le mawhau whau o le tangata. Ia, peo na ai le i alu tātou pese. Ia, o tātou tara noa i fo i le, i nisi fo i o whanau. Ua lātou pule i le ola. Ia, ono le mele o le stress o le tamititi ma le leiloa. Pe whawheona, ona lātou deal man mele le stress, because ele i le leona develop le leile whai ai, o le mawhau whau o le tamititi. Ia, a e tonu. Sa tātou mata lava i le whaitau lea, pe ona mai i le tusi whaitau asu. Ia, e tau i le whaiavangalia a luka, o le stress, o le popole, le sau ai se i o tau whai atua e whaitau le. Le sau ai i le luka e sfuru mal lua, i le lua wha tau i le tolu sfuru mal tasi. I o le wha mawha lava o le tusi lea, o le sili ese o le atua e wha mama venga, o le atua e nā te silafia mea uma, o le fofo, o le fo mai sili. Ina ia malamama, o le tangata leo luka o le fo mai. Ioi. O le fo mai, o le tangata o le mea le wha ngai luka le ngana le wha fo mai. He's a physician. He's a physician. Very educated ia le tangata leo luka. O le mafuanga ngā tātou whaitau fo i le ia luka. Ia, e tele ana whao ngā e luka ia, ito i ngā terminology le, o le atua fo i wha marolo, o le atua e silafia mea uma. So, we have to deal with le mea le stress on the spiritual side. Le o tātou tala noa i le wha le tino. I le physical side e a whaina i tangata le stress. Tātou tala noa i le mental. Tātou tala noa i le whai ai. Le development o mawhau whaungo le tangata. Ia mawhaiona ia whea ngai e pe whai e fo i se whataunga i le mele le stress from the mental side. Now we have to go to le fo. What is the lealka social sili le stress? The cure. The cure. What is the cure for stress? And maybe ile cure ilo umala malama po le fofo. E le mawhaiona ona tātou alu ese man mele stress ile o langa. Stress it's part of life. But how are we dealing with stress? How are we dealing with le mele o whea ngai e tātou i le aso ma le aso? O whaingata ma ese. Ia lea wa whaatatia mai e luka. It is faith. Ia tātou tala noa fo ile stress. Because to tele tangata, how does the Bible deal with le mele stress? A tātou woa i tua ile, i o mai fo ile whenga inga tuai. Awa ai e stressful leo langa o lau Israel. Stressful ngā luenga mena na. Ia, e taimina na whaatu i fo i apera amu. E taimina whaatu i fo i mose. Io e tae mose le papa. O le stress. Wa ita stoi ina, wa stress e stoi ina mose. Ia, e fiu ai, wa whai ai ama mea whai ngā luenga o le atua. Ia, e fiu ai, le ustai i Israel. Tatou o fo i le ngā luenga o lau perfecta. Stressful te lele ngā luenga o lau perfecta. E o mai voi i le whenga inga whau. Mata ana tātou wawa, e le stress ia Yesu. Jesus is dealing with stress too. E le outward expression for your stress. Nā alu Yesu i le man. Na sasa Yesu le au whātau o loa nei tono le man. Ia te furi lau. That is the outward expression was stress ai le Yesu. Whakai. E wai o fiu e awatu ia, le alofa o le atua.
Ava ai tō mea o whai tonu o whale o le tua. Take advantage. O take advantage e tangata. So, the Bible gives us many tele ia whaataita inga lo mai e tuspa ia. Ia e le mea le o le stress, mai fo e luka. Mai tala a luka i le suluan lua wha e le toltasi. You only need to, paua mea ia eva ai le fofuanga. Yeah. Yeah, in reality, e sao le manatu le au mai e luka. Pa e le fofuanga. Ele oni ia manu fele le e a fo e. E au mai ele oe ngā lue. But it provide ai le atua. O le me e tāua mō tātou. We are going to continue to deal with stress. Stress ai o mea lo langa. But e au mai ai le atua le tati. E au mai ai le atua le fsosoani mō tātou. Ia malamlama fo i lea ia le mta upu mo ila te wolo il taimil nei. If you are dealing with stress, you only know you just look to the Bible. Ke le ia examples of stress. O mai tu spa e mwhaiona sosoania mo tatou. Pe manesi fasi mea lea. Tatou tiro I manu. Ile ngā rurue. Ile ngā rurue man. Lai e provide le atua le. A whaila o tātou o le tangata, o le tumutumunga o le ngā ruenga le atua. Pele sili ere wa aia le atua ia tātou nei roman. Mana ia le, o le manatu ana le tangata. O le, we were forged in the image of God. Ua, awae peona uwhasua, inai vai aso mawai. E uso lai titi tātou, e tala vau tātou le fofuanga atoa. A lewa take e tātou le first position ia I le atua. I lo ua ia I loa I le vaenga whaamtau sesili. E tutusa uma. Pau o le mele wa iei wa ese I tātou. Ua mawhai e tātou na whai me I o tātou decisions. Free will. Le fōi wa te vave fōi le whao ngā ina o le whai ai o le tangata. Le wa develop ai le lalo langi mo me whapena. So I lo wa ia vaenga whaamtau sesiri. E tutusa uma, everything has its purpose and everything has its place I le lalo langi in fofuanga o le atua. But in le meana, wa e taimi e whao ngā le ia I tātou position. E voi taimi e whao ngā se tātou lia. I le tātou position. Ua, o le tangata o whaile. I le image o le atua. Time and space. Ioi. Le tuspa ia. It's e tele ona tala noa mai le, e le si lau professor o New York. O le paipola I o le tuspa ia le trauma. Stress. E o le origins, o le whaavai tuspa ia, o le traumatic experience o Israel. Stress mai a Israelu mai le vaitau apela amo. Stress mai le I le tāwhianga I Papelonia. O le life ato o le Israel. It's stressful. O whea tua I aile nu. O Yesu, o le atua. Not Jesus, but God. I le vaitaimina ya Israel. So when you look at it, how is Israel dealing with stress and trauma? Ia o le atua, o le latou, o le whaamoe sili lea mo Israel. Ioi. Manuia le tātou tilo lau tele tuspa ia ma le whioa ia le nuu. Ioi. E muli o le nuu fola ina. Ioi. Le longa se mea o le vau I tausanga I fast food. Very stressful. Very stressful experience. Maila I nei o naso. I le experience pe un tātou ia I le taimi nei fo I o le COVID. When we look at it, o le tātou sosoani sili mo tātou aia sa mua ma tangata kerisiana. It's always been o le tātou faith, o le tātou whaatuatua. E peo I nā tātou te tua e awa wale ese tali mai le laulangi. O voi fo mai ma. Le mwhai e la tōna fso tai lea
ia lea whaamai fau a whea ngai ei malalulangi wa tinga aina i umalalulangi. A o lei tu whaal tua. Ia. Lea wa whai lea ma balance o le tangata. Pālengi le ia. Ia manatu ma mai fau-faunga. Ioi. O le tangata. Sometimes e alu le malosi ma le poto le tangata. E le mea ngata ai. Ioi. Ia. Le rofa pe mata o lita ma vaenga ta lofa lau sunga Reverend Pausa whatalofa atfoi ioi. Tulepa whaftai ia mo le soifua. God bless. Whaftai tele o lita. O lita o lelei mai le ainga. I se whaale tonu, a whai o iein whaale tonu, ia ma whanwhana le tua, ma se atu le tua. Tala peili, si aranga nei sa kusipa i o talani. Filipi e wha, whai upu e ono o le fitu, ono mar fitu. E whesoa soani mo au teimi e stress ai. O le ali upu le ngai le Filipina. O le Filipi e sau i o le. Ia, o le waitau o le stress o sto ino Paulo. O le tau mwhai e avel tala lei nu ese ia. Ia, o le sau i se isu e la le. Filipi e wha, le mai e Filipi e ta upu e wha, o le ono marfitu. Ai o foi upu nai, i fiso soani e umai le stress o mai tai tala. Tala. O ia i lo e tangata e over stress. Nā wai no le atu si e whaitau e tuspa ia. Whamama venga e stress. Ma nei ara si mesi. Ioi. Tasi ala fofo le piona e tau. Fou le si wau vi mais, ta alofa Reverend, ia whape fo ia lau sunga whatonu manuia ne o nanga ni a fiafi, whaftai fou, o leono marfitu. O le ono malfitu le sa wai nei, o tusi o Filipi, ia se whaitau atu le, ia whai upu i o tala. Aua ne i popole o tau i se me tasi, ia whailo atu o tau manao i mea umalava i le atua. I le tatalo, ma le whaatonga, a toa ma le whaaftai, o le manuia fo i mai le atua. O le o sili lava i mea uma e manatu iai. E leo ina ai o tau noto, a toa ma o tau mawhau ia keriso Yesu ia sa o le ia o apopo inga ia o le apostolo ia i le kalesi i Filipi i le na vaitau ia mantua ia peona vatu o le tatonunga fau Christianity le na vaitau so sa ia le stress sa ia le risk fo i o tangata e la te liu lotu mai i le tatonunga le au o le au Utaia i le nava i tau so le mela le e sa o le peo ngā luenga le apostolo ngā luenga le o le apapua i mo le wha maa venga ina ia wane iso ona stress ia nei tangata i le tuspa ia tasi le me kau contradicta ma le o soifuanga i aso uma nanga le la fai mai le tusi au ole popole se metasi. Le pe na etau. E popole le lei, e popole le anga. Mai manino aso le pole amana e ati mi tau te atu vale ai. Te pole ai ma. Sauli. Well, I think e manai ona vatule experience. E mawhai ona malamalama i le mata upu le. O mātou a mātou o e sauni le. Ia o ngā whawhaiwhi au. Ia, e nisi tangata, o le atu ua ngā luenga le lei, o le atu ua ia le o langa māsani, aua o le manatu o le ola ua ofo ato toa i le atua. Aua ne ipopole se me tasi, aua na utau masa, a o ia na ia o mfaltua ia onga. Ia, e ola o le ola mativa e peye na ina e wha mamafa i le tu wha le nganga. Ia tātou matatou atu uma i le atua. Ia matele io e ia popole polenga ia taimi na fa atu ele tangata io e pole ia fa fela na ola fa fela na ati ale ainga le isi o e fa nau ia e sa o e fa moi ainga ia au isi ainga ona ole tasia lua masina wa matane to tali mo telefoni if you ai foi to ai si mai na ole man fa tu ole stupe foi fa ta wai el tai porta mai ti ma ia ai e fa pena
But o le mea le pe o le winga fo o le manatu lea mai le apostolo ia mese fo o luka. Is that awole pole doesn't mean you will not. Don't worry. Yes. Awole pole. O le winga o le manatu. Awole pole tu umai le atua. E o le sina fasi le sina fa extension o to inga manatu fa pena. Don't worry. Give it to God. Pea to rephrase, aua tau te pole o le iei le la vea. Le iei la vea. Le iei le mea sili. Sili atu. E mwhai ona tātou whaatua iai ma. Moi iai. God is always there. O le manatu ale o le au keusiana. We have to give it all to God. Ia, e wha mama venga mai ma e la vea i mai tātou. I taimi whainta. But worry, stress is a part of life. O le mele tau whai tātou o whiani mea o iai le tuspa ia ma le ola whaatua tangata. That we limit the stress because reality of it is, e tu tonu fo yo, na fo iwa na sata whaasoai. E voi tangata lotu e stress, e tonu e kālesia. And ole leisi lea mea, you know, e whai fo ima, ma fo whai al whai au. How, yo, il tāpena ino le lotu, ma le fo i le launga. E tā hua i le launga. Because we know, e whea ngai tangata ma stress vai ia isi aso e ono. So o la se whe au po se message o le whai whe au. E wha maa venga i nei tangata. Ina ia wha manatu atua i fo i ate i lātou le ai o iai pele atua. Aua se, aua tau te pole. Ai le au ngana na whai mail whai whe au, aua tau te pole. Ai le la se me tu atu. Yo ina ia wha maa o nia i fo i le wha upu. Yo e. Pio le Manuia na o le mea te telano e i. Langa o pio le la fonga masani ale. Yo e. Ai sila fulala sunga le whenga inga. O upuna masani tatu. Aua se, aua le pole vale. Tatu tilo le upu le pie fōringa tu tusa ma le pole vale. Ai ese. Le alanga nga nai tuspa ia. Aua le atu vale. O le atu vale. Ia e. Na tatu tilo le ina, o le atu aia. O le mea e whenga ngai ma le fatu. E sa wele upu le o le whaatu o le fatu. O le popole le me whenga ngai ma le mafau. Ia sa ole. Ia. Tau sio o se fsili tā proklame ai. Ia. Tali mai. Ia, lita saunoia. Ia, tālo fatu ila epa, ia fatalo fatu fo ile sunga le whiwhi au ia afui. Ia, pausa. Ia, ole langa leo keirunga le awala. Ia nga wobila koe langa leo keirunga le awala. Ia, e kali akulo ufesili ia. Ngai ole, ose okasena nga mariura sasa. Le kama le kufinga so kama e kwa kasi alang kama le peyo le ai afui ai o fastai lava mo le fama fansananga foi ai e lo fasili ya sa no mai o fasili o lo fasili peyo le mele pole mafuanga le nga mariwa se okasen le ngalwe e keke e wila. O le mea la wakupu. O le lopo le mea o le stress o le kama o soai le stroke. Pa ufuela e lalo ma le wila o le ala ke fefisiri aku. Po le mea o le stress e mafua inga stroke le kangaka. Mawaila ia le heart attack. Pole mea, po feme mafua me ele stroke. Pe stress mua, nga oso ele le stroke. Heart attack, ele pe ole mea nga le whawhinka ise o kase nga maliura susa. Pole, wale nga whaku fomai le stroke. Le lala pole mea le lango le malolo pole stress o longa mafofau le nga kupule
o se me whapinga. Mai ia. Ole ofisiri la ngā pole mea ole stress e mafua mai inga stroke le kangaka. O soloa le heart attack. Ia, ma lo whaftai o rita ia tuatu lava no le sunga whawhengainga. Ia, lita ia whaftai lava ia mo le fisili tāua ia lo fisili. E le mawhai ona utali atu i le itu whaafo mai le tino. Whai le soifua maloloina. Ai foi so ia lo uiloa i le tulango le mele le stress ma le mai fatu. Ma le heart attack po le stroke. O le sile me le stress one of the greatest contributors. A whaila i ini me o lo whaalave le soifua maloloina po le a whaile o lo o yaini mai o lo o yai pe le tangata le nātai. A stress lo le tangata. E whaingo fie ona mau le stroke. E whaingo fie ona mau le mele le heart attack. So o le i le tu whaale fo i le medical side o le mele. Ioi. O le stress aia a whai o lo o pole pele tangata langa o me e contribute i le mai i le stroke po. Ai le whape o se diagnosis le mea lea, o le mea le stroke mena ta uai, e te lewa aia i le stress, e le mwhai fo i ona diagnosis le fo mai le stress. O le stress ai o le tangata, e le mwhai lana tali atu i le itu wha le tino se fo mai le soifua maloloina. Ai mwhai ana tali atu i le tali le, yes, o le si le contributing factor o le stroke, ma le heart attack o le stress. O se tali wawe na, e whaafitai lava ia lita. Mana ia, tai lita mantufu e whapopo atu, o le mea fu le lavo maluro. Yes. Tasi le ngā vaenga o le afoi, o le stress. Ia, a whairi lava le maluro a wanga i lava e whaititi uwila. Ia, e mwhaifoi on sosoani i whaletonu. Ia e wha maise le atua aurita? Ia e wha maise le atua i fo il tamau le ainga. Ia aua fo ine ia vea fo le maliu o le atali i so ona stress ai. E peila o le alawa maua, o le lava le malu no. Ia. O le peila le meanga o ngā maua, kulanga ngā whapenga, ngā alu le koa o malanga wheni i oi mentika. Ia, saudon, ia makauliala le sauku le babi ao. Ia, ai long ele siapa se malo longa whainga le ai koe alu e keke wila ngā o malanga wheni. Ia ala le o mafua, o ngā le lapa le malu no, pe wa stress, ai le mafua le lapa le malu no. Ia, wa alu le mafua i wa kuna ngā mafua le keke ngā wila le ngā ali. Ia pe wa le lapa ila le malu no. Ia. Le peila le o mafua, le lapa le malu no, so no le ia. Halo fai. Ai whaftai lawa mo le pangoa. Ia lama foi le kasi whaftai kele lapa. Ia. Kai foi lau sunga le se au mo le whamama mo i kasi. Ia whaftai foi lau fionga whaatoni. Ia mania lava ia te taimi e toe le pokalapi. Mania foi. Tai orita. E wha maise atu foi le tu. Ia, wha atoi foi. Ia, ona, ioe. Iei whaftai ai le tina, ioe. O le isi lea, le me atili ai una stroke le tangata, pe mai fatu voi, o le stress. Ai, ina ia ma oni fo mai, o le tino, ona i na sosoani e fatu. Ia, atonu se stemi e sumaisi fo mai o le tino e wha malamlama le mta upu. Ao te iloa ai la ua uia suenga, ioe e te le a whaina o le tangata po le fatu o le tangata i le stress. E whingatala ona maua mai le fō mai o le tino, e pi o le fō a toa o le mea lea. Lea lai tala noa ilau sunga tuspa i an mea lea. O le balance. Paleni. Ia, e le mwhai ona, le fo i le tala noa mai lita i le, i lo ua uia whaitau i ai ma lo whalonglungu atu. E tala vau le. Ia le atali. Ia, e nisi o tātou e manatu. Pe tala vau, pe tangata matua. Ia. A stress fo ile e le tangata e tala vau e ailonga ia whaina i nei mea. No, everyone e victim uma tangata i le mele o le stress.
E peila tangata e whape wa ova pauna. Ia, ona te lea ila i ole riske mai fatu pe toto maulunga, no. O tangata fo ila tau e maa paunga, maa ia le tino. Even if you are small, yeah, e te awhaina fo ila high blood pressure ma. So everyone is a victim. Ta iai per vanga muli lor tamta opu Reverend, o nore mea pipliko la. Lea la fai mai le vaenga o tula fono se fulu. Ia e awa ilo ta mamalo tina. E wha leva le vaina. Ai po le ala le awa o tangata ilo ta mamalo tina. Ai a fai e maua le mele o le stress o le atu le. Pei e kau contradictia i ngā le tula fono e lima ma le natura o le soifua ma le ola. Le asau sila iai i le mele tua a whaila o e mauta o tangata e tate awa i o ta matua. Ai e whaingata e ta ua o na iai le mele tu ua mele o le atu vale. Ai a whesiri e se ai atu ai. Ia, le ai whaaftai. Well, o le literal translation na o le tangata ia e awa i lauta maama lautina ina ia wha lewa na i o wasu. O le winga fo i o lea mantua o Israelu o le mata upsisili fo i o le whenga inga tuai. E generational. E le o tautala noa mai, e le o le ano lava i o le mele taumwhai ele ia tula fono ia. O le vainga o le survival o Israelu. Survival. So, e afua mai fia. O le o ina le o tangata o le atua i le toafa, i le vau. So, o le survival o tangata i na nā taimi. E whaatau ele i le manatu le ia e awa i lo tamama lo tina. But it's not necessarily ina ia physically tele e o tausanga e te olai e sa o elo sauno ia se sio tato umai ava i tato matua ia a faila yo e le stangata ava i matua yo le lo tau soi fu maru yo le lo tau soi fu maru la tato me fai o te ena me ia lu ona matala yo na feeling it to but that's not what the Bible ele o mena le fai me to ia e nga i foi le literal yo e lei foi wa mai mele o le literal va inga na tangata le 10 commandments yo mai it's literally this no al context yo le mena tu atu o le generational survival o Israel le fatau o foi le ia tu la fono ia a wa yo le mfai on tato e se mole Bible la ia la to stressful yo to spia it's very very stressful a tato va ai le tala anga lava i o tangata Israel. E matua whea ngai ani tangata matele o whaingita. E alu peo de lunga lato identity koe ka lepe mai lana. Koe alu i lunga mea na it's generational le language nei whaunga. Alo? Mena ia le mele na tala noa i talo i Yesu lena. Ioi. Wha ai loa lava le na whamatala mai ai le stressful life na go through ai do taturi. Ioi. Very stressful. So es tangata na na stress. Man tua a matal ngā luenga o Yesu. Fo e tolus fulu iwa pe tolus fulu tausanga o Yesu. Na manino a Yesu e ua le oti. So when you live life, wa iloa ma le mautino e te oti. Ia, o le sina me stress ai. Ia, so o se isi lava e whinau mo le mea sao. Tato wawaila i Amerika, nena nau ta uol ta maa loale o Martin Luther King Jr. E ia tangata i o peo i nei malo o Abraham Lincoln. Ia, ma John F. Kennedy, mo presidente o Amerika. A e wawai tu singa o tama ia mai le. Ia taimi na latou, na latou tala noa mai eile. Ia taimi e uma wawele ola. They always talk tangata ia. Pe tangata e le to e umini ni aso. Laiti ai laiti tama. So ia
O taimina, if you are tangata tau so tai pole, manuta ki ngā ia, le na whailanga la unga le. Uto wale, le toi pole se mea, wo malie, o le a maafsanga I moro matai. I'm going to go up to the mountaintop. I have seen the other side. So, o tangata la ia peo, because lailo, o lai tau mawhi nau le mea sao. O le lalo langi. Ele mana o lalo langi ia sao se mea. Mana o ai ia whainga tā leo langa ma. Ioi, ele o se lalo langi voila, ele ta liang o fie le sao, mantonu. Mea lana ta tota noa ia Yesu. O le ministry a ia o Yesu, o le stressful ia le ministry o Yesu. O le mea na I umai ei, na I uarona talo ina, aile I a ve fita fita. Ina I ketseman. E whai mai ei na. Ta talo ai ia Yesu ai toto mai le afu o Yesu. That's a stressful ole stress na. You really have to think. Oi sole. You have to ole matua stress ole matua I fa atu ale tangata. Wa sau I fa fole toto I le afu le tangata. And you know I want for ina na inoa Yesu o le afea ngai ma le whaingata. Ele ngata e whaingo fie le oti. Whaingo fie le oti. O le ala I le oti. O le whaingata ala na sa tau popole I fo I Yesu. I le tufa ale tino. I lona tatalo fo ila ele ile atua. O le oti a ia wai na inoa Yesu I lona ngaluenga tala I atua. O le a ia whea ngai ma le oti. Peo le si le mea mana ia Reverend tanga I pēr whai ngortam na upu. E a fu ai ona pe ni si o le ale sa tauro. I le whaingofi. O le tā whaonga ma le vanga mea tātou le whaitemine I le matau mitai o tātou ora kiwisiano. E le tai o tātou le suifua ma le ora ia I lātou nā fua mai a le kiwisiano. Well, I think ele leona na tu se ia mea ia luo o le lotu pe ona tātou malamlama I nei ona aso ma le ngā luenga tala I o Yesu. It's two different things. Awa lotu a ia po le tātou nunga le o whaatulanga tātou denomination. Mea nā tangata. Mena o tātou whai ia make sense ai mō tātou o ngau Yesu. Le life le tātou te orai ni. O le wha Yesu ai. Mai tala Yesu. You must go through the fire. E te tau matua ia. E le make sense fo le life a Yesu ia tātou. E le make sense ia tātou. Te lo taimi. E le mea na le whai me o le ui lalo. So le. Mea na e siri ia. Peila le mea le e siri ale upu masani ale ia tātou. Siri ale na te pūle alo no lotu. Le na te. O le toa. So. O le iei le whamanuianga le whamanuia mai le whai au whale alupo. Oi, tā lofa li lau sunga whenua. Mālo ri nā mai a, mālo. Mo rua mane. Wharitua, mane no whaalo, mane whengai, mane ngā ruenga. Nu o whale alupo. Whautai le mawhata mai. Tā vita tau anu. Ia mālo ri lau whionga te akono tua ina fo ia lau tua kālesia. Whautai le whelo mai. Lola ba. Mana ia le lona ia ta whasalong whapisnisi e. Sau, mālo. Tā pese lea. So oi marta ian foi melona ia le antu no leva no e te sama pinga ta Manuia aftai pe ise me to e FIFA po pata tele ie ai foi ni facilio ni se le au mai mo le foi le finga luenga mani fa so mai ia Manuia foi le ni te mia o fa ia tu fa salonga fa business yo e mana ia fa so mai a tu eta tu ta upu fa mo mole It's your boy Reverend, so loud and one for your summertime rage. This one for your musical desk, Jama, DJ Records, ese on DJ, make them popular to Red Jam Brown. This life, a certain kind of light, never shown on me.
I see your face again, and I know my friend of mine. You ain't got to be so blind. Yeah, I'm blind, so very blind. 'Cause I'm a man. Yes, I'm just a man. Got you see what I am. And I live and breathe just for you. But what it does to do if I ain't got you, if I ain't got you, if I ain't got you, got you. Baby, you don't know what it's like. You don't know. Baby, you don't know what it's like to love somebody, to love somebody, love somebody the way I love you. Baby, you don't know what it's like. Baby, you don't know. Baby, you don't know what it's like to love somebody, to love somebody, to love somebody, the way I love you. Live TV from 85 plus channels. Watch, record, binge. YouTube TV. Try it free. Tak usah moae matalasi, uasio mia elesami, atu mangalanu lawama, ela ifia o tangata, tak usah moala usah moaea, mea tua elo, pahamai e monilea, lea olo malo tali ilangi, sana ai malo au fatasi. La tau e ile kueta, mafana foi le vela, so se mea aua le popole, e mavulu mai le famole mole, la usa moala usa moaea, mea tua elo, pahamai e monilea,
O le tautua le Sir Winston Funeral Services ia o se au onanga fo'i o tautua ai se tamaita i Samoa ia Misionari Amerika o le vaenga o le whare maliu o i la tau ia whengai tonu ia ma le tino pe a mia leola. O lo uma o na tapena ina le tautua ma le unanga e to tonu o le tu i matu o le nei stete o California i San Francisco. E le ngata la i California ia ai mawhai o na whaawau le latu tautua ma le latu ngaruenga i so se tete o le nei atunu maso o se territory ia maso se atunu o le nei lalolangi i le vaenga tau se leni o le a mawhai o na aumaia packages e mawhai o na tatongi whaavai masina ia e mawhai fula o na transfer le tupere na po o fia tonu lava o le a finangalo malie le ainga e lango mawai le tino maliu o le tangata. E le ngata la o lato mtawhaioi o le ave ese mai o le tino maliu ma le whanemai ia e tuinati o lato maota ua maea o na iai e tapena ai le tino maliu ia maanga i atu ai i le palapala ia e le ngata fo ila le tino e whaanganga mo le tuina i le palapala po le ele a wau fo i le lato tautua i le tino maliu e whaaliu e fuefu se i tulou po le cremate ai le leila ona wala awane i le tamaita pule Marietta Luana Naua Winston ia ma le tautua le whale maliu i lona telefoni o le ofisa fitu ono li malua lua toru li maiva ia po le telefoni whea vea i toru lua toru tas fitu valu tasi o valu awane ngalo le tautua ma ia e maise le neva i teimi o le whaamai io e le whai atu a mea o le au o mai le tama ia le teimi tonu e ta pena ai leanga tātou te o uma lava i le palapala ia ma le whaari lefo tātou te a o iai le tautua ma le au nanga a lau lava tama whanau io e wala au nei iai i le fitu ono li malua lua toru li maiva telefoni o le ofisa ia po le telefoni whaavea i toru lua toru tas fitu valu tasi o valu io e wala au ia luana tala noa lele iai ia e mawhai fo i ona watu se tio lelei mo i tātou whaamaha a venga lea fo i tautua ma lea au nanga ia e maise lava mea nei o whaalawe lawe whea ngai mo tātou tangata i whafo mai io e oro tātou atu nuu. E lenga ta foi la le tautua a le Sir Winston Funeral Services au whapena fo i le tautua se tasi o whartawana au e manatu e suia se sa fo o le ne tausanga o anga ia tu le whai unga ia pe te nau e whafo i le tāware tuai a mai se tāware fo io e ai le tautua le performance auto sales ia ai mai se lava i tātou pe ma numi credit ia pe ma fola pe lelei po le matua le anga whaia lava talia oe e le performance auto sales wala au ne iai i le telefoni 5 ono iwa 5 ono iwa selau ia po le telefoni whaavea i iwa ono torulua ono 5 ono tasi so se tu inga ta vale te fili iai wala au nei fesili mo le lipule o aike po ike manda ia mo nisi o whamtalanga ia ai sila fia lava maru no fomana lama ile tuatusi tasi 5 East Whittier Boulevard, Whittier, California 90601. Samoa i lau mai moanga. Mo le silafia o tātou tangata Samoa, ma tangata Pasifika uma o lo no nofo Maui Amerika nei. O le tausanga le nei lua afe lua sifulu o le tausanga o le tusinga i moa o le US Census Bureau. E tai se fulu tausanga e whatau nu mai. E whatalo sanga atu i le pa ia ma le mamalu o tātou tangata. Ia tusi lau suafa i le tusinga i moa. O whamau ia o le US Census. Mawhai ai e le malo tele o na maua se whai numera e soasoani mai ai i le whaasoasoanga o le tamau ainga mai le federal government. Po taitai o le malo o lo ngā lunua i Washington. E au ngā moa onga o whanau, whalelei ai whale ma potu a onga, maua ai o lātou skola sipi. E au ngā fōi mo le whalelei a tili o awala ma le taua atia e o polokalame mo tangata matutua, ma tangata maua i mai tu maua le tino. Ma le tele o isi polokalame pe o le WIC, ma le welfare, mo lātou e 5 vai. Samoa e, tula i mai ma ia tusi lo suafa, ma suafa uma o tau ainga i lungo le pepa po le form pe atau nuu atu
I se taimi lata mai e a mata ia mati se fulu ma le lua afe lua sefulu. E taulia, e tāua, ma e tatau mo tātou Samoa o na tusi lo suafa, a wā se le lenga mo a tātou tangata o lo au mau I nei I Amerika. Ai maise ina ia Manuia au ngā tupulanga o Samoa I le numanai. Ia whamanuia le atua soifua. Tā alofa Samoa, ia o le tausanga le nei o le lua afe lua sefulu. Ia ua toe whaauau ai foi le tusinga ingoa o le US Census 2020. Mātou te whātalasanga atu mai o atu le atu nuu e o lo nofo mau nei Amerika. Tusi tau ingoa I le US Census pe a tau nuu atu pepa I le masino a perila mua mua. Au talamau! Samoa! Tusi tau ingoa! And it keeps right on the hurting since you're gone. Ooh, I cried myself. Our Rupios Junior Market it's a tonu ore ai o Long Beach. O loo mawai ore tau mafa Samoa. Tale mamoe, supo mamoe, a paparusami. Ofu parusami, moa tunu masi usi upipi. Sapasui, so sisi, povi masima, talo mafai. E whamaria ino no loto pa e fi atu matala atu o a au. Ile El Rupios Junior Market i te tonu ore ai o Long Beach ile limalua tasi o Long Beach, California, Iva o Valu o Lima. Telefoni 502 tasi Iva Valu Valu. Io e mo fa lauteleina o le tautua a le foi fa le Samoa o taua o le Rupios Junior Market o le ngata la o le weekend a le o tatala mai fituaso le vaiaso ia ai o le aso tofi aso fareile aso nai aso sa male aso ngafua o lo maua ai le mea tau samivela alo tatu o Samoa o le na o le aso fareile aso nai mana aso sa a le ua mata tu le aso tofi o le winga a e fia tau samiro i se mea ai Samoa a ngai le Rupios Junior Market ia e maua ai le miso o se tua inga mea te fili ai so se tua inga kuka e fai whaasanga mai whare o loa ai oe mea na tau ai a ngai ai le aso tofi aso fareile aso sa aso ngafua lima aso na le aso lulu lava ma le aso tofi ma le aso lua e le maua ai se me tau sami Samoa o ne ngalo e iai fu le mea ai Mexico o siau pariro o le supo so se tuing aru le foi whatever si ai faspoi masima mas faistar i li wane ngali se pariro va iai e fa mama ia le tino tatu ia pe ama mafa te isi ia le faspovi masima mo lo silafia le na ua limaso o le afo i tautua. Reverend o leana talanoa nei o le ale masina le whaangata i le afo i le census mua tatu le tusinga ingoa. O le tātou census leo le tusinga ingoa i nei Amerika. Ia nā wa watu le whaasa, o le mato e kāre siana, i lungo le whaasa launga leo le, o le tusinga ingoa i nei Amerika. O le la wa le toe sa fuafu e whaangata mai a ape o le masina o amna mata mai a ape rila. A le wa whaau e whaangata mai a o ki topa. O ke topa la le o lo whaau pēr le, na e le masina me manai vaiaso. O lo toe whaatu moai lau pepa i lungo o le internet, pau pengata whailangi, ia mal pepa na e masaniona la whaatu i whale o tangata. Ia ina e whaatu moai uma ia tangata lo o iai tono lo whale, ia o lo nono fo ai whaatasi o ainga o na tau fo i o lo asi mai o le mwhaiontoe hai malanga i Samoa tu umana i tangata i lungo le. Awa o le sile awala e talawhea ngai mal tātou mata upul nei afi. O le wha mama venga, mauai nei sosoani mo nei o tātou tangata. Ia, o le tau mwhainga le whaita i se furu tausanga.
Ia, ole e whai ele tu singa ingo le census. Ia. Ai ta tele ia nga i lau sunga le whenga inga le e sam aplitam ta upu o ni afiafi. Ioi. Kei toi wha manino te isi la wa, ma nei e o lo wha malam. Nanga pi o le wharatua le backbone o le mta upu, a pi o le te tau la muai. Ioi. A pi o le wharatua le whengai ma le mta upu. Ioi. Ngoa nei, te sei toi wha manino o whea mea fua mai ai le census i tutono le nei iatunu u. Ioi. Ma ona ia inga leina mhia maua, le au wha inga o tangata i tutono le nei stete. Ma nei iatunu. Ia, malo whaftai ole mafuanga foi ole census ole o i e whaitau ai ia tangata i nei estete ese i nei Amerika. O lona winga o le mea wharatuspaia. E sau a malituspaia. Le sau ai mai le ole census mo muana mafu mai i le vaitau o Israelu. Le sau ai i le e soto ele sau ai le tusinga ingoa na whai ei le vau. O inana tau mwhai ei Israelu matai o Israelu. Po o ai ina ia iloa ai le a whainga o tangata no mai whafo i a aikupito. Pe wha pe whea fo i ona tupua laua i tele tangata. Ina fuila le mauai le wha i o tangata toe mai le. Toe mai. Na le lua. La tona le original Israel. Ia e mana toi fo ina le growth le tupua e o le nuu. Ia e biblical e sa umai le tuspa ia le ua whai ai ma whaataitai ai le malo tele o Amerika. Ina ia ilo ai o le te meu Yesu na iai fo le sensa. Na iai a mata mai ai le whenga inga tuai na whauaua na whai fo i Roma. Na whai fo i e le whapela na tātou le whai ele mene i nei Amerika. Lo whai e to te leo isi atunu. Ina ia wawa ai awa o lontaua. E ta isi futau sanga ma whatulanga ma ia le tamau ainga. O ai community e mana o mia le fsosoani. Ia o inala e whatulanga le lei mai ia le tamau ainga. E fsosoani ai fo i nei tangata. A whai o le tausanga lua afe se furu. Sa lua se lau afe tangata. Ia na whaatau ele tamau ainga po tupe ave fsosoani ai mo nei tangata Samoa po tangata Pasifika. Le la tatou o mai i le lua afe lua se furu. A whai ua tapo. Wa pe whaase lau afe tangata Samoa wa i whafoi nei. Se whai numera le ele whapea se numera sao. Al whai numera le watu e mate ai. O ina e fua ile tupe. Mo le si lua sfutau sana. E o atu le lua afe tolu sfulu. Ia, ona toi whai la i o lea tusinga ingoa. Malo, al wha moe artu singa ingoa o mo meo tau tupe. Mea tau tupe, e mauai mo meo grants, mea ria tau grants. Wha le e a onga o tamaiti, wha le mo mo polakalame e. Mo i lātou lima vai. I le nei taimi e mauai le tau mafa, mauai fsosoani o tangata mātutua. Ia, e tāua fo'i mo le, mo i lātou o whai masui. Whai masui o mo meo district SS. Io e mo vaenga le tautu e le konkelesi. I nei Amerika, i le malo tele Amerika. Malo, whaftai. Ia, si vaenga sia ai tatele ianga iatu Samoa ia le la manga i loa i le sunga whawhenga e na te tu whaatasia ia pe sama mai le ma purkalame atoa o le nei afiafi ia e conclude ia i le tatu purkalame nei afiafi lau sunga whenga ia whaftai ai le sunga i le whaatonu ia sunga lewa o mole mo le tatou purkalame nei afiafi na whaile tatou break alul whaasala laungo pisnisi e matala noa ma le isi lo ua wa ole matou e kalesia. Tala whea ngai le tala maasani o le a o te no po mai mua mai lungo o penga ta whaila. Mai a ele mele o tātou, mta upole le stress. Mai tala lewa. Wa ule toe po pole ai se mea. O whātu, le winga o lo tala lewa ele toe pole se mea. Mai o langa ua, watu umai le tua. Watu umai le atua ia luma nai.
Ia ma mea fo e ona pole vale le tangata ma a. Awa sa o fo o loa ina. Ia le lau mata fia ma le ata fo i o le ona wa le to e popole pe to e stress. E le fa pela e le tula i mai stress pe pole le tangata. A olona ia metotia malona fo ile mental stress. O le tatalo o le tu uma ile atua ia whaingata o le olanga. Ia ua ai fo ile tu fa al tino o malosi fo ile awa malosi fo ile on tautua ia pe ona ina e mana ye ona ta fa ai fo ia sia nai manatu le nei afiafi. Ia o le stress ai pe on tatu fa so ai le mo fa on tatu al ese mal stress ia awa ye taimi ma me tu la i mai le olanga ia e ona stress ai tangata ai pe la va le tatu fa so le nei afiafi. Tātou tangata o le tāna le ie tātou te tu uma i le atua o alawa ni mea tu lai mai, alawa ni whaingata o le o langa, o le tātou soaswani sili lava leo le atua, ia pe ona whaamanatu mai fo i le tusi o luka, na matai fo i le tātou porokalame nei afiafi. Ia, na fo i nā watu nei soaswani, o le stress e a whaina i le tu wha le tino, e a whaina ile so i fua malolo ina o tangata. O le stress fo i a whaina ile whai ai ma le mawhau whau. Ia e pe ona tātou whaasoa ai. A o le fofo. O le fofo ai o le tu whale anganga o le tātou stress. O le whea ngai ai pia ma tātou. Ana le ia ile le tu whale anganga. Ana ia ile se wha tātou whatuatua. Ile se fo. Ele ai se wha moe sili. I tua. Amu ia tātou. Ua tātou o mai ile atua. Ua tātou ifo ile atua. Iko so i nā lava e tātou te utu vai mai. Alu whaingata le fo launga. Ile tuspa ia ma le maftanga o tangata ma le atua e ala le talo. E nā e a vatu ai lisi ma mafa o tangata. Ape nā, i vai tau ia sau ka ai oi siamani. Oi nui oi Bosnia. Na matou deploy ia watu o na vai tau le iva ono o na i nei atu una sa wa faina i mo me o taua ia te vava ai atu ai o ia fo le mani fali pe la te vava ai o Iraq ma Syria vai tau na ia o le taimi fo ina o la tala vou le ia ele matua fo le ola fa le nganga te manitua se utina yo mai ia o la te talo mai pea awa o la o le te popole i me o tu la i mai le olanga ia mai se fo sa fe ngai ai mal tau na taimi ia te talo mai ai mai fa mo ai le li ia mani wala vani me te fe ngai al walu alu fo i lo ta vale lungo la wala wa mo awala na ele i umona le mo meio ta o main mo pomu yo le eli lalo to lalo la wala wala ele me e talo ile tua san wa ia taimi tu la i mo ia fa la fa pena ai fa mo ile tua ia yo o le sa o la le o matua nei tangata o leva vo na tau tua ile kalesia o fai fo i matai ta o se kalesia ina e fa ma ni ai fo ia o puma ia mal fautuanga fo o matua tu o mai le tua wa le pole ai le tatu te fe ngai pe ma le olanga tatu te fe ngai pe ma le stress awa le mea o le mea mautinoa stress al tangata ia le fo e sau il tuspa ia e pe ona fa manatu mai fo il tatu tuspa ia ia o le vaenga o le natura o le vaenga lava na natura au isara elu fo ia fa mo ai le atua ia o le ona ito e so soani po se fa so fo il na nei afiafi ia tu sai fo i male tatu muta upu ai mo moli atu tele le anganga fa afta e ana isi muta upu vaenga muta upu ele ia lu tele maloloto ai fo isa tatou awa le ni muta upu faingo fie ta ia o ia fo ile sia va no vai asfo
Ia, to e watu ai fo i se whaasoa po se taumwhainga. Ia, mo le tātou polokalame, mo le tātou au nanga e nei awhiawhi, e mālua whaafitai, ia Samoa wa awai whaati. Ma le nei awa noa, mo fo i nei au auna, e whaasoa atu ai mea tau le tuspa. Ia, mai se fo i leo langa lava ia, lo whianga ia i tātou. Ia, whaafitai lau sunga ta whengainga, ni nei i tū la Samoa e manatu o lea ua tātou toa i taunu urisi ui o le tātou polokalame. Ia o le si ufonga o le tai au fōmana na polokalame masani ia surua ta itasi o le taulongolongo. Vaenga o le taulongolongo o le nei au e te popole. E whai mai le pese, don't worry, be happy. O le mea na, o le anganga tamaiti, se o tātou a i o le laualo ma le happy. Maua lava tātou le ola fia, whai mai le pese tamaiti. So se ainga o ia Yesu, se ainga fia. Maua tātou le ola fia. Ia o i nā fo i tu i titi ai, ia le mea o le atu vale, ia le mea o le pole vale, o le wha atu, o le loto. Ia tātou fo i ni e usu tae au, tasi le mea, o le usu tae au mai le asonga fua i le asonga fua, tasi le nā me e atu ai, o au e wha atu tele i a fiafi o aso sā, o le amalama le sia vai aso fau whenga. Tasi le nā me whengai mau, taunu usau nei i le nei atu nuu, e malu i whorole a fiafi o le aso sā, ngalo a toa le launga le whai au na launga i le aso sā, ile a, ina ua atu le loto i au mga luenga o wha malu mai o le whai. Aso manatu Samoa, ia o le a wha mai ai i le polokalame, o taulongolongo ia mo oe i ma ua fai foi lo leo tu lo fai ma fonga tau moli o sunga fa fenga nei ia e moli tu ile nganga fa tai Samoa ia e tu so lo tu nganga e tau pe au fatasi ma ua e a fo mai le a matanga o polokalame ia si o tatu pa ia lava 2 minute ia fa fitai ile tua o ma fo fonga o mana tunga i le loto le ma fo sili le nganga ia fuai ia ona maua ia ni nai mafufunga e tatu te tapena fatasi e avei le vi inga o le atua a ia aua ia o tatu tangata mai sunga ni whawhenga nei malu tangata ia se teimi o na tuetu nātu lea i le sunga ni whawhenga tatu te amata i le atua e whai u i le atua ia e Manuia le polokalame taulongolongo aso lua o le vai aso fou ia tui ki mai lau la au tatu tue whelo iai i le polokalame le taulongolongo i le atonu iai le aso lua o le vai aso fou a toa na matu o waa ai mo le temi nei Samoa o ngā whea o le polokalame na o pū aninga ngana manatu e matua whaitama oe e malu ia te oe le whaiwhi au lea ma so vai e tautua ailu tau pa ia malu tau malu Samoa ia tai nane lau tū tāpua inga o mawhai o na manatua fo'i ia o le soifua lava ia maleola e tau mate i le ete pe tātu te au lia le minute, le 5 minute le lumanai a le whawhitai lava ia i le atua tai mai lau tū soifua maso mātou wola ia a whea fo'i le o tau tamali ia i le tautua nanga nei ia e matua atu i nā te ea fo'i te e oso le lama te au mai e le atua o na malama ia whaatele i nā i iti le whaiwhi au lea maso no whanofo atu ia a nei awanoa whaafitai tele Samoa le awanoa lau sunga whawhenga inga si tala mulimuli ia ma whao mai tā ua i se tatalo Manuia soifua Samoa sei o tātou talo o mai a nei ngā luengo nei polokalame lo mātou matai sili e re whaingo fia mta upu sa mātou whaasoa matau mwhai atu ai ia wafo i se tau mwhainga ina ia manino ma malama ai fo i ia i lātou mai mua mai ma au ai whaatasi le polokalame ma lātou a maia fo i ni o lātou manatu ma mawhauwhaunga ia ono le mta upu sa mātou tala noa ai i le whaatatau i le popole o le tangata a whaatatau i le stress ia tua e mātou te talitonu o lau fio le whaavaeolo le tau mwhaingo tangata. O lau fio e te au maia ia te i mātou le whaamoe sili. Mai se ala ia Yesu Keriso le li whaola. Mātou te talo le atua. O mātou amatalia lava le nei polokalame ma le mautinoa e vai le tangata.
Ioe, mātou te lea atua toa, e mātou wha moe pia I lau fio. E te utu fio o mātou tangata I le manino, ma le malama lama o lau fio. Tālo le atua, ni o mātou se, ma ni o mātou o leo. Wha māngalo nei au auna, wha māngalo I mātou uma. Ala le toto Yesu ke wiso, le ali I whaola. Tu mau mai lungo I mātou, le alof sa ilio Yesu. Le alof tu no, lau fio le atua sisili esi. Ia ngā lue mai pia le ngango lau fio se o mātou toe whātasi. Le nāwa ia so fau pe au lia. O ne o Yesu wa mātou taumwhai ma mātou ta talo atuai nei. Amen.